BRICS in the country be able to America is too good. You too diamond. Country one year didi. Now move come one bomb like come there. Country means to be a more mreuma. We to me I who be South Africa. Why? South Africa. Now China won't to me China. China Russia US won't to me Russia. India won't to me. China, India corruption into a more late in life. Okay, but that's who we are seeing is thrown here, Russia. That's a Russia also can Brexit. Oh, Putin, no. Brexit for no we traitors. At the end of the day, now NATO alliance now they call Russia. No Brexit for them crop winning. Okay, Mate. Every week we are NATO for the 8,000 men. Mate. Intintokwa to be trying to be. Intokano. Aye. Say as you see any jaya. As you see any jaya now, you're good. Nancy, how is this? Say Yatna Russia. True. It won't be about one. Who support Russia and that's how you're against. Oh, they are all my people. Countries are more collaboration with extraterrestrials. Omona, no more organization. Russia come one and two for also come. And then the Bene Yada, such a Friday. Chanami say a brewum. A Chanamano Betrasi. Russia Ukraine war. What's a Rebecca? The Genesis to the revelation of Untapano. Rebecca Nina. Leviticus and Lamentation, you say, quick one, Mamma or by Stahana Fiash and Comodia, a bracket to a quababium. Bibi Abocordia. Bra, we all know the only Munu Ushiano can be as I know what becomes a squeezy cacra. Not the Biabo, by Timishan Bia, Minuno, Namajeka cry. Yes, sir. A dobaje sano, me whom baby me when you I think FM. Yes, I cassa, their far a yes, shebre, yes, son, and as and crabby as a son, change of destiny, a home common babity. But before that, no pearl search, any what this year, ye can't destiny, a shebra as and crabbiana, say, and I what you say, ever. Okay. Send a message, no, meaning say, you can say destiny. A war in Nipa, and I say on my be, and near my pabia, as I say, on Saka, and I say, Unyawa Brabomu, Nama Utimidi ye, Emma won't at so no, and then your friend said destiny. Okay. Now, and on a crime bang, and I said, Diana, and I'm swap. A bemani powers on Sakasa and near my pie or Brabomu. Destiny, a woman. Obia ya wono ba asasi so a o botayenti a ya wono a oba be disan adwuma no e wa asasi so enti no obotaya a oba be di akopem se oni monyam be hweren ama obi ehu se nipa wei e na aba be disan adwuma we ama obi ehu no no eno eye wa bra ba obebo wanam wa obetu baby a obekọ ene de ebeba ansa na wati menya sa eni monyam no Nanya to say different we neighbor. Yeah. Say different we neighbor na no near bota de badia. Isi de na ebedu asase so itimi sesa enti ene. Ye beka sa fa sa hyebra na sa nkrabia asesa ye ho. Okay. Ewo ahonhom a omoso so age enemonyam bia enya omodia aboso. Okay. Enti no sa ahonhom na soritia ye ni monyam a wasa ye nsaka no na mitime ne omo enya nkita hodie no na wasa sa ni monyam no ya wa ho ode ba mitime che na me so mitime de bobra ebo afoforo e mo nsaka sa ni monyam no enti eye wo de anomaje na onom kokko je ye na se nipa domo wiase nyina de a omutu so sa no ama wakwa akwaje from nsam edi nkan me di nkan hu me de. Okay. Ti mi wie ye no na me san be hu abibiman say ye ni monyam bi ayra e wo say ye nsaka enti no so no ye di hu djuma. Okay. Anti medie na abibiman die e ho adwuma na enti abibiman hyebra na se nkrabia na kwakodi he ye ni monyam no eso akata. Okay. Esan say ye hu ye hu say abodie nyina ne sombo chen bibia. Okay. Enti no ye ka say ahenie bia awase eba na say yen society mi dinkunim e wa abrabom a yen abibifo na ye sombo sa esan say ye wonu ma panyina e wase yetimi de bobra esiesie ya sase nanka ye ni hawkra na so no yen sa ahwere sa animonyam yi tell my friends and the lost of glory of Africa. Okay. Entina ma ye brese yi no na sa wontimi hu wo ho a na sa wo wontimi ne wo ho anya da betimi akama obi
Tina was said, be a mimi free, and in Yama Femuno, Metimi, a pie, a son, a metimiaka, a baby mine. And this I don't know what to bed your home. Say them a common. I know who will be mine, but be a shebrene, young crabby akodi. It young home bear and some nakodi, it will say, as I say, we mean, dear my boom, and I say, if I know. Okay, and to know, first of all, no, make a suffer. The woman and I say obi anim oba bi say hwan na ye san oba bear say medin ka say menya me ne marine spirit no ebenya encounter it's ono na ejina homa oba okay I represent bibia wa asase so na mbehu say san oba no ono na abode nyina bibia fa ne so okay so ono na ne sembo na say element ne ensure okay enti no honhoma ne ho ye din because I hear botan. I said the rock. So no na ejina ho say 2 million naira no. Na ho de ni 2 million oja. Na ode ahode ne ma oba ne de ye enwuma bia ekoso asase so. Te kasa abode nyina efa obi nsem ene ba ya na yesan oba no. Ono na ekoso. Aye oba ben ya sa ba de friend say. Oba because say ye ebibi mem ha friend asase ya. Oh okay. And so call the Greek god. Who's on to say no control be from the dynasties. On to say no, maybe Ashanesa, our control. We are seeing the man in Ashanesa. Now, Oba dear Nankasano when Oba dear or 2 million or I know did in your manner share or the BB Ashanesa or not any. Oh, okay. And so just say, oh, no, be say, and you are banning a year 2 million or no air practices say yes I say a year 2 million okay but any one because a year bema and a year 2 million but bibia be dania ko yete say oba na ye animonyam no enti bibia ni a oba tina meka bibi say eno na ma homa so bi abehye mamu a otumi ka bibi say ne mema ebetumi aye no e ma so betimi aye abroso nya no kre oh dey be me dem nkan bi da because ma be hu say sasam na nya no kre okay a mema and also mu deserve sa animonyam no enti sa glory no e din kan aywa efri ho enti say obi abi adwuma na ode bibia hye bia ni nua na se obi fofronsa na se nipa na o hwe adwuma ne so no ono na o control bibia o fa nipa eche obi akaye bibia na obi ampon hu ye se adwuma ru na akasa de o ho okay na wagye san monyam ni nyina afa na emu makoye te se obi de obra ne ho asepa eye adwuma ni yie na wada afio pese ohun se nyo no kra na ye adwuma rua no na wada ehun security bi e de atre ne se adwuma rua ne kra de o ha sei ne nipa ne so abehun san no kra no enti san adwuma rua no se we na ma wa ehun se enyo na ye adwuma rua na on ka hwe okay because wajai bibia e de ahye ne nsa te gisa wo be hu ti sa wo be hu pe na ma wo tumi ne so abe kese a chen sa nipa no de ahye ne nsa enti in this case na bibi man hyebra na se yen krabia no e ya asase ya nsem na kwakodi ana se nipa foforo na se o ruli wiase no ne ho na kwakodi se e ya honhom baako okay ana ba bia obedru bia wo senya oda ne ho edi e de kire nkrofo no okay ti ya hase na afre sa asase ya no na akoye te say ahonhom enti ebia conform sumsio we esom ebia ebo bi na or the sacrifices na we are saying ma ade e friend sa asumdwe ene nka bom odo no eni ho okay esan so no na e control nyoma ema animonyam a moka bom a monsabeka no onfa ma okay no the confusion about montem on e criticize nyoma no han e criti oba na o say ya sase ya no ha say e friend is sase ya no on e na ono ka ni dian kasa pa de sen say on e bia beka say the water spirit okay because on na so or control ensure na obeye god of water eti say ya na no bompa ya eyom ka say otweda mponsa asase ya ensa no so mo ka asase ya na ensa no de gu asase ne so a e no mo refer to sa marine world no hima wo ho na na say asase atisui hima no mo de ma no ono na make us all the straightforward no or the max ensure nyame no sense ono na air control bibia ono na just send monyam na boso
so no na bibia hye ne nsa enti ne ope ana ode ye enti ono na ne krofa akokọ apam a enti untimi ne wo ho ene ohaw ne atete na enam ni nyina no onne de enipa efe musa enti ano na wakohu na obeje aman bibiman afiri mu ya wa ho odi wa hu se oman no anasa bibiman no omo hyebra na omo nkrabia nko ana nipa no so a ete bibiman ni mu no omo so hyebre individual bia no hyebre anasa ne nkrabia enko in this case no bibiman ni de na obeje anasa individuals na etim no de na beje okay Because me yani individual emwa esan se no na ye selfish spirits and yes and no obi obeka say oba me ho a na ho beto obedi mechi a na be ye na selfish spirit so chimodenfo enti no me hu yesa no me hu sa hinye ne wotumi a wase de nimonyam emma no no one ne otekokoso na asante hino say tutu enti no na wase me yesa adwuma no san say tumi na obedi ne nsa ti ahoden no a obenya no ebetimi aboa ma obia ehyebre asesa right me that say ababa wa te ne kana ma me ate de ke friend say wabrakatu Esther na we obia yakase marine world na ase marine kingdom a mo fanchabe wane hofo atimi anya kita hodie pen na suma sempi a wahu no ana wafato no so bebo moden na wabo ho dawro no watu ho na monga krakra sade be asanteman ya na bibiman yanim onyam yetumi yenyansa yenim de yenkra bia ne hyebra wono ahunu ni se afiri yensa no yensa betu asan kan biem don kwa wapa ho ni tediasa black sun memo akwa babiem meje wo so sade medical kan ye kasa afa hyebra sesa ye ho dabi yenka people the mark of the beast no kan ya akra mike ni bedum omo asem nko omo chido omo sa wo wani a very steady ye shebra yesesa na yenkra bia yesesa no na wutie Esther nkomo ni mu a ono no de ne de asantema na se abibiman shebra na se ne nkra bia because hu se etire ni gina ase ni nyina be gina pe hu ma hoden ane sebe ensamoni oni puti oni puti enka we di ampare me oni puti mudie no pesa baby a wachini eni ade no asanteman ana bibiman yenka ne sa bibiman yenkra bia eni ehyebre etisen de etie ne se ansa na mehase da bia omo ye adedentwie indirectly or imbeciles lunatics yes ede asanteman to Israel okay enye Israel yonko ne asanteman okay Israel Isaac ma Jacob na Esau no na ne ho odene okay ana Isaac nyansam no osusu se ye de ohodenfo ne bokuro ho ban nti me da chi bibia be hye wonsa okay ana Jacob maame enkomo no mudi ne kokoam na abaifo no se wudi nkomo e wo dem no ogina bonten kro otimiti okay ana otie no ma Jacob so onko emfa duane nsesa ne ni nyam na oyewie ye no ana odi nkontompo ese odi beye ne ho se nyame ahira no okay ana nyame dome no nti na nyame ne na bofo enkasa ne ho bi enkasa ho Jacob ho bi okay ana e man ne din Israel ne e man ne din Israel no nyame man ne ba Joseph Joseph ne kro nyan okosom wo Egypt okay asanteman so de nyame man e obri comfort Jacob na oye Israel no ne din da Israel so unzi e kan be stone of destiny and now kan wan say ebo na okopie so na osusu se nyame ahira so ama okay ye nyame de sikadwa free soro ma obia de nani hu bre okay but enya bronsam bi na sesa yesu ne ye ban ana ye daache bibi se ni ho yesu ya dwene because ode bibi to say Israel un say Solomon no oba tente bensu di nanim bi di nachi opim so oba from ye na namo abreso nyina na bi o sa abre na abrofo ne ma ha
but ne unim say we kire say nyame e hye ne sa dada Israel for stone of destiny e bo ye de e sikadwa okay but the amai ana tumi ana obiri comfort no enye bi na Jacob azan no ye no ne nkwa na nyina oye the most useless man I've ever seen how Jacob ono oba wiase wa mobla ba wo se eno ye mfa to ho a wo de ye de amaye nti yemra mai wa ha yes o jaw ma se mo so mo tie ye me pesa me tie na ne se yensesa nipa ni munyam okay enipa a ubetimi aka se wo sesa na ni munyam no eye de onam wiase a oni nyame bia okay obi a okuta sunsum ana nyame e hira no so try so obesesa na ni munyam e hye nyame abufu okay for instance me the Christopher Bible ne example asofo ne akromfo nti ya na me mpese me de asofo no mu bi omu sofo abefo nkwa Odo asem koho se omwo ahonhom a wo free krobe so spiritually no no fiefo abefo akwa enya asofo ni nyina na ye de no okay o de yenyi omo kasa asofo no mu bi yenyi omo nto nche na me kan be de enti no de atia ne se obi ti se David nyame yi ne se omedi hene okay o papa susu se ne mankunu bi wo ho a mo wani mo nyam ne di David betena nwuram okay Odene kwatena nwuram no nyame bufu se obi a memese oni hene wo de na to nwuram ene emetete ne nwura nim nti wo nwura nim na ye ma ne tire na tale ba ko wo share ne for 18 years nyame tumi soma jata no asoma pataku no asoma sisiri no ma chinwan ni bi no de tire ku omo otete no se de yesiko ema obi a kenso ntimi ne nko no David di ne sunkunim okay David du ne sunkunim no so who David no who say we common obi ohenyan ba nyame hu ohene okay Goliath no koye ne destiny good Goliath David no yes ohun say obi a be yede ne manoma okay but God saw a warrior nyankopon so hu kofo okay ema otimi di Israel otimi di Goliath so Philistine for no good owie ye no ken so ohun say e by lack o sa de ne ko wo okay esa she nyame abufu ema so no ku thousands David ku 10,000 ma yeso ane bai nyankopon gidie mu no kwan o mo fa so say yes se obi animu nyam ne we no eye tro eye kontompo no man bia obosa abra no na bra bo wie no te say Jacob na omusua no obobra be ya ye wa man bia omu wo wiase a Ghana ka ho okay so omunya ni papa nyimdifo a honhom ombe ma wa be kire omo ade okay nyankopon nyansa wo de che okay asantefo wo bebi a no mu bufa ho o se de ade wo no de nya de wo rekom de no de ade da ne de to ade da de da no anfa anto de da e free to we mu gidie kire omo se wo ye nyansanfo a be kire ade honhom wo wi a unyansa no no mo asɛ o yida se ye bekun ana ye betwa oti ana so mbe sɛ wadwene o no mo aye the moment a wo be sa no nimdifo no aba wo benya free ne mu no wasɛ no okay I say for instance Kwame Nkrumah ye nya ne wo hai obi abi enwuma ye so obeka bibi man abom ani ye ku ni etu no ye tu no 3 billion people are suffering because of one man's greed okay Babroni ehu nimdifo a obo ne ho ban said de emfa so obeba so one who dey make at this point you know abibi man de eye ye chefa e wo se nya e wo wiase mu no ye nya anase nya ye de o me pesa me kire omo ne se omo su ni omo ban na omo de wo krom ha na ade pa bia ye bon abibifo problem no ma men kire reality of it meba obeba be chima ba memusa we won se ne ma me ka me bi se o mine na se abibi mine animunyam a wo so munya no e na akodi baabi right and nam e bia de pay who mejima na enye the right source no entia enti this case me busa se wo gidi wo ne ya adwene se abibi mine animunyam no ana won hyebra na se on kan say won krabia no apare ye na kwa kodi baabi e betumi akon age ana kona obekun age no wa adwene na ode bekun age na adwene na ode bekun age no bibi ni adwene na ni ti na si so so wu ni mu adwuma a wo host program kama
na adwene ne kyerɛ ne sɛ yɛnku ne yɛmpa obi a wonim yɛmfa nsi wanan okay enti ɔmo ani so papa yɛ bɔne na bɔne yɛ papa nimdifoɔ yɛ gyimifoɔ na gyimifoɔ yɛ nimdifoɔ okay sɛ wo development ba ɔman no mu a yɛsɔle tia wo na deɛ ɔmfa development ma no ya pagya no enti sisia yɛ a yɛhu saa deɛ sɛ deɛ wɔkyɛ ya meahu yi no yɛnya obi a obɛtumi asɔre on deɛ ne tirim ne n'adwene mu ɛyɛ fine a ɔno bɛtumi aka sɛ ɔko atia ama saa wɔn mo ɔmo kutia mpuntuo no obɛyi ɔmo afiri na mpuntuo no atumi aba ebi asi da Israel abrɛ so Israel for Moses yi ɔmo firi nkwaso mu na half ɛdwene te sɛ bibifo so sɛ no ɔmo afri Jacob nkrɔfoɔ ne frɛm nti no na half adwembɔne saa wɔ mu ti nyame yɛ sɛ ɔbɛsɛ ɔmo nyinaa di Moses akɔ Atlantis the Moses here ne say okun half na omunye no ne ka half we but kum ne hu hia is a matter of leadership okay Krobi to say Singapore omunya independent 57 years ni yeah siga Ghana nya no 10 times the omunya but ye first world country egufo adu nyankro ba akwaje bosia o enti we kire say de mame ka say abibi man on say waka nima mienu no waka ba akona ba akwa kan mana mienu o say abibi man yen kra bia na say ehyebre no aboyen because of say dey yesi dwene wa me hunu say yentumi fa Israel e metoto asantema ho ma ne nyedai enyeyi but ya dwene no bone no bibini adwene se meto point na se a adwene beba ana me ka se bibini adwene e automatic adwene na da bibini tirimu no bone ne timi ye entimi nya dwuma bia aka bone which means say yen hyebre no ana yen kra bia ne entumi enya ne back ma ne nyeyi matter of leadership say civilians ne wo krom ne oman munipa no onu ni ano okay enyo on the control oil on control gold on control bauxite on control diamond mpanyimfo ne control situation of leadership okay miji tum say ebi a oye railway line kura na money ni timi kire say on kose no twitwa na de ne ton but enyo on ne control oman ye problem a ye wo as a before ne say ya dwene no e automatic enye bone ha ontimi va nya dwuma bia ana omo ani so no obrana so bone bia ye papa ana papa mom ye bone okay enti obi a wo ani so obi bia adwuma wo se ogu no so pese adwuma ba so adwuma ne se ogu nwuma eni tira ni pagira woni bibi ni gira ho nti na nyankopon se na ni gira ho odi wadua ne be ma bibi ni fa ma kraman wonim nyansa che nyankopon eni tira ni obi anyame kra di kra no before nyankopon so omuntu na asase so no oje na asase a o continent ne papa eni tira ni bibi nyame kra ntimi ni bibi ni antra eni tira ni bibi ni gira ho tie wodi bibi ni gira ho na se okwa asebra me ba o esono okọ yes means no means yes enti panyine ne ka se mema development aba e se mema ho cha me da se o ka se mema bia me da se ma me ko eyesa wa brakatu abusia me ko so aka o se don kwa ba pa humanity no aduanan black sun ana o ten kan se wa brakatu ofie a yedi enkomo ye di obetumi no adwen che no asem bisa na ba 0204 905655 0204 905655 obetumi a text message obetumi a voice note sound so na betumi a WhatsApp message e dey about same number 0204 905 655 sawa ofa my next question maybe say on say abibi man ehefa e na osanke koduru a yen koduru ya hu ni say enunti e kire say ye hyebre ana say yen krabia no asesa okay I was say baransa na be ya no say bia wo bibi kafa de black sand kind no so akwanya da ho okay the not black air kana quite say maybe adwene no ebie ekoduru say adwene wo levels a ebie ekoduru ana level bi ebie akoduru no ewo beka say spiritually no homa all control ewo ehonom okay eti ba bia wa adwene bebie akoduru na ubenya the positive mindset and I said the critical thinker sana me from no wo de onkodwene bone say enipa na ba be ya de bone nko a na obeye na abedane papa o de ne ye enoma pa ebebo anko a enti no ade a ye beblemu enipa no me bebia me kodru ye nti me blemu enipa bi wo sa enoma ne ho esan say adrenaline level no ene senya ositi enoma se efa ene manipa no
ye bibia wo se wo ye e ho so so bo ama wonya ahoden a obetimi de ye bibia wo pese o ye esan say procrastination ebeto so na unhu nyoma bi a ewo wakwan mu ayetima wo procrastinate na we ye fi ho no mo a da bia obekoso ayesa ma na de wanim saa na so se woni da ho na se wadwene mu abie na o ye ade bi a emfa so ma na wutimi ebete ase hu se ade we ni we na wo ye no amma emwa anasa nyoma panka pese wonya free mu no amfa ama e wo se wo hwe se obetwe ho afi sa nyoma na fe wafa kwampa ne so e de akọ eti adwene die eno ane ye haw said the black canon and ya again adwene die ya adwene no eno ane ye haw ye beba question e wo ho but me busa say e de na ye abibiman ye babi o senke kodru a wo ni se nkodru ye ntia susu se obi asesa ye hyebra na se ye nkrabia okay they say no o senka abibiman ye wo enyoma pa na se asase ka yesiesia ye wo odo ene puntuo bebrewo yabra bomu a empo enkoba se e wo se okobo bisia e wo baby anase wo kohye ana e wo se obi ebra ansa na wanya bibia manensa akona no esan se nyoma pa bia ebetumi ama yedi nkonimu abrabomu no ye wo se wo senka yensa ka sa nyoma no ana se wo ba be hu no kreyi ekọ wanimu a wadwane die ene nyoma bebre ho no mankan yare wane wo ha bebre kra no ebefri ho esan se ye di enyoma bi achi enifra mu sande ne emwa ye kra no eno na ye gitum ne ebeboa ye no na ye yi ato nchen enti no ye di enyoma bi achi a ensese enka ye fasa akwan ne so edi akire na emom ye bedwen ye nyoma pa ye soso ye wone ho ene sane ye betimi dia ye adwuma ama ya bobra akwanimu na afoforo krampo aba ye ho abepe emwa instead of say ye beko afoforo ho akwakope emwa no enti ehia ahoden sonkon ye betimi dia gina ayesa de no enti me behu ye say ya watumi mu no manya sa ahoden a meso metimi dia ka ne metumi aye ene obia soso tumi ne na ahoden ye wo ye nyina beka bom na ya boa ma ye bibiman so asori no na ensese metena se na mom metu anamon ekose ye bedi sa adwuma no ena me wo gidie se sa ade no soso ebeye adwuma enimanimu ya and eno no anamon say na utu no na utu akohonhom fam ana utu akohonam fam ne yensa tumi akasa ye ne monyam no all right sa enimonyam no bebia mimi kodru spiritual mu no na ka mo pese mo si mehema ewo asase so na nka no nka ebe busia bem ebe busia mpo enka ahafoland no ho na mo dedicate mame okay ahafo na friana mi frahafo okay enti no make ka say ahafoland na mum enopa na ye asase a ye hira pa asase bede asase ye kama enti me no asase no baby omode ma me ene sika ne nyoma ene se ne nka be developing nyina no nyina mo ede ma me enti atwere na o se nka mo kran ne me no na me ka se dabi e wo se be ma ne nya sa animonyam no na enye se me oba me je sa animonyam no enti ho na ma sa animonyam no eguye okay esan se na o ma hwehwe bibia se ka me ba beteki over Queen Elizabeth na mesma ba be ye adwuma se oba kesia some na nye ade to David tio meba also ba be ahema te se hwan Queen Elizabeth te se wono anasa ona obesi na nan mu meba be si na nan mu ewo Ghana ha na se na Queen Elizabeth ona nan mu si ni o man mu ya Dabi say spiritual kingdoms spiritually no say honhom no omo na hwehwe bibia the kingdoms no enti ka honhom mu no ka na be Queen Elizabeth anamusini o Ghana ha yes enti wo anja ntom no na isi na anamusini se ne design monyam na ma asante hene asema kan de tie mamenka ene kire mu ye mamenkira asem we me wo SS your core SS for front and I teacher English teacher obaye and I say obia obema ye work wa obi to me
din kan enya ne nyina no obeya queen of the class. Okay. Enti owie ye no na me na me try ne nyina. I no say you are the queen of the class. You are the queen of Britain. Okay. And now okay can sense and by the fan is agro. It's not me dear my friends no more friend me queen. Enti a teacher no e free mo na teacher no free mo. A tray ya Queen Elizabeth is free mo no. And na me ko share madam for mate baako. So sham no say oh e da o te say Queen Elizabeth e wo no. Asama o kan ya ye teacher na asama o kan ye no. Say you are the queen of Britain. And na ye kan because of brofoninti. And I'm so okay. Me wana me medin kan nya sa ade ni nti man fa na sem. Enti be a month ago and I'm a friend back on so ye presenter. So na me tie the show. And I'm sending a message say oh I'm enjoying the show. So how no say hey queen almost Queen Elizabeth with you. Then so this is the Queen of Ghana. And I remember those days and also can such a story now. Our radio so. Say me say Sir, after all, some na obi ntiase, and obi can say wabodam, but enya agro. Sa tu mi no a na ka omode hye sano. E ho na be hu ye say me yoba. I was say ye be mamom de say ni monyam no e ma no. Ba so ni say Queen Elizabeth sisi a ode etoto no hu. Wo yoba o. Yes. Eso ko England on na edi so Britain e hye ne nsa. So one can say why yoba ntino ka ne breso ye nke mfa ma be ma. And if I make us say, yeah, change of glory, no, you, dear, was sending Munyam, dear Demano. This a wobe who say, and Munyam you or why, and your dear, only tomb because of saying Munyam. And to whom is say, and Munyam, and your dear, and uncommodate mount. Median Tromunim said, your dear, na Nipanka, any dear, or moon to be from Mananka, or Modemount. And you slow no muso, and I say, Ferrenum Ferro. So that's or Modemount, just oh, okay. And to no be fro any I want to cry home. And to no crabby, I was so no more would see me do, send me didn't can't de Jumani ye. Example no. Say Juma run it or but no didn't see no or no contribute and to one casano, who said no crabby a hint our baby. And to no crana a hint anoa. I was say ye any munyam yes sakan and on a mimi who yentia me de babon say I was saying. Now when you sure say side munyamana and commode mount I was spiritual world then. Side munyamana was saying sakan ye nyayen. When you sure say and commode mount was spiritual world then. Because he's saying, so unkuta position our spiritual world. We see that I can't ajo man any munyamama. And no, sa trimi no. And I'm being who you say. Near 2 million I any diano. I any munyam yawe no. I was say dear ni munyam ne maji ni munyam no eseno. To make us a sa 2 million no. 1 year or the other abeka mensa. I did the man now angel. So no. I say one man you know. No person or moji free mensa. So that's all the bema obi. Then say you 2 million who ding. It's abeka mensa. It was a meme the ma never say meme the ma. And she the war. Yes. And she ano una ye Queen Elizabeth representative ewo abibima honhom na make woni kutaw enti sia una be decided the other man no eti eno na me decide say I was a queen yedema asante na wo nani mu onyam but ahoden no a ebetimi ama na gina e de age nipa no eno fa ahoden no na e ka ho asem mo me da say mame ko Black Sun ho na ye nto aso aka be ni tidu na no mienu abomeka o se no mienu ba jene abafia be din komo kakra na afi yasa so ababiem na ka se no miensa kopem no dan no ye no di for zakio ene beto aso mame bra Black like a more major question be a mebisa but my main busa question be free my media mu na chim mami ansan mabaso honhom no e de ne ye hwe ansan ye di bia bi ama obi honhom oh where it is ya dia ye nim wo ya bibi man mu hadada tete na ye yi kandifo a ye yi di odi no kre okay the odo ne man the obefa ne krom nipa ti said the ono anima ye mfati trafo ono ntina seven previous akwasi ageman ye kan say wadi dem ti ye mfa didie ma na ye kofa opem so free England by ye di ma obi o gentleman obi onye basabasa ye mfa man kontomponi but the name no before system of policies no ye po obi onima azane trodi
ana azan no nye omunye azan keke usaketwa na omo awofo a kire omo kwan e fa so ditro edi nkontompo nti ye de nkontompo ni atro ni aza obetime ditro nsre okay ye de betitine from the mofrase no de anyini nti o soldier ko ye highly assassin and now titina because of a gladiator ya titine atrom nti omo wia na omo di nkontompo na se wura po amanyo tem na ya be ne panyini am politicians no ye hwewa wo ya azan pa na ne ayo flabber okay nti ya ye no nkontomu pomu flabber no ono obetumi a kire o se ye bewe ade bi obeka bi oboa na omo kan nso awonsere okay my question then say ba me question so before we need to me san bo no ano ho now ka bibi say ye de Israel etoto abibi man ho a ana santaban ho a enyeye because asantemanya obiri comfort good ana yesanya sikadwa e kan ho Israel for the enzo Israel for the ne board ye na board matiase if that is the case there or sanka santeman na bibi man no etum gina brane good esen said ye hu Israel na se wiase man ni nyina eti ehefa ana bibi man touch ma upon obiri comfort de na ma yen eni sikadwa enyae no still hu ni say yakachi is ya dwene no nyankopon adibom wo why ye wo no ohema ba ko na tim they are controlled by one queen and 30 a unzo mutimi si dan kese te say e wo aten nipa de obesto aduane ensai ni nyina ohema ba ko na wo control okay nyame adibom no oya de bia oyi nipa ba ko odi nimdie ni nyansa be ma no so omfanya de we okay na bibifo gidie mu no sa wo ye nyansani a ye be say wadwene na wodi nim nyansa ni ape obi a wagimi pa de na bedi wa de every so mo ani so papa ye bone okay ana bone mum ye papa enti no de ma problems o mu face ni say obi obetimi de ade pa ba bia no mo ani so ye tamfo okay ana de ode ade say ye be ba no o mo ani so no oye ogefo okay so obi ani mo nyamfo a odi no kra omutumi de mo atetale nanim honhom okay enti e di trato ne so e bia ye so enti se metewase a ya adwene na ekutaye na emwaye no se nyankopon kra kasem no o se no menka de nani so papa ye bone na bone ye papa enti eno no ye ni so no obri comfort ba ye na obri comfort shemra se ye mfa brofo system ne mra ha na ye develop ye man no nko yanim ana akonfo na omo ye nkontompo no e soliti a se ene opemso mpanyimfo na de ma omo soliti a nya so omo ani na bre no omo gidie mu kire omo se se wo ye nimdifo ni ekun a unyansa ne beba omo ho enti mebusa se ba bibi se ani ho ye hu sa de we nyina wie se eno enti na opon de obo ade de dom ye nyina no ye ntumi fa ye ne monyam mfrae ne de a ususu se kwan be ne betumi afa so a ye ne monyam ne betumi afa so wa dwene no a wo de be ye sa suban na obiri konfo abreso esi ye no ye de atete nkirima no ono ti ne ye wo politicians obe hye obo ni so madam Gaddafi me ba we na ye ka no ene politicians twaka be ne wo me ye example a che okay Gaddafi, Mohammed al-Gaddafi, and Macron, no, madam, for Omo Abu Akwado be honeda in several occasions. Not all these guys in Hubameho. I be muhuno several occasions. How are you, Buakwa? Good. Okay. Gaddafi, etu oil Libya. Oil Sikaro. Minimum 10% pen or day or mining wajuma. 10% no day or mining wajuman, or the Tio Biaka. Who are $50,000 near my car, $1 more. Udi di free, light is sky free, BBI free. Upon obu omono. Emma America for one can say or corrupt. Okay. What would you make 10% no? Yeah, half one. You was catching Libya. You two oil. A woman say you two oil, you two gold, you two bauxite, you cocoa. Cocoa is can't crab it me ahead. But you are trying to say, Omu GDA said, the more will be soon. You need to know spiritually now faster. Okay. Nti na dwene na ne ti na esi so no. Your programmer man say automatic. Bone nko no mfa na dwene ne nye. Nti obi asabi na ni so adepa bia ye bone. Na bone mum ye papa no. Ebe dey no di bibi papa brew. Nti upa che say ye tumi
entu ana mo e betimi da asesa ye hyebre ne yankra na adwene na wo de be ya de pa no ono ni tinesi so no usa na ne a kire wo se di bone twantro nti nsesa ni ho se adwene na wo de be sesa no adwene na wo de be sesa oni bi ebi ni ho. Okay. Anna omumpanyimfo is a matter of leadership. Say nyankopon kra nim die mu no. Entetia. Leader ne control mo. Wo aye wo. Enye wo wani pem na ode ko fa sikire no. Ohema ba ku wom. Ano connect wo wani nyina ani. Kire om se fa we, fa we no mo de aye wo. E wo betimi asi wo 1000 years na nsai. Enye wo wani nyina ne num nyansa. Entetia anya wo nyina ne num nyansa. Ba ku pe ne control mo. Okay. Na hanom no wo ba ko na wo nim nyansa no unyansa no ye bekun ana ye bese wo ni ape obi a wagimi pa de na replace wo enti ha nyansa ni bi o mbe chense na adwene nye. Okay. Na de wagimi pa no ye ho no enti onyankopon so se no menka de nani so bone papa ye bone na bone ye papa enti no nipa na odi mpuntuo ni development bebre wo no omo tan no enye se tan no ya kire no from the mofra se uhu ade pa bi ase no eti ye hwe asema se wa brakatu e kan se de be asanteman betumi anasa bibiman e betumi afa nanimonyam hyebren krabia ntoma pa afra no ti spiritually no wona si se wa ye Queen Elizabeth anamusini but ohu ni se sa 2 minute kutana no wono oba besia no okura anyeye ti oso ode made sefata se otumi tu sa na mona entumi moa ema bibiman ye fa sa ye ni munyam ni mfra. Asem no kan no kasa bebu me ye example abefo okwan mbo so din komo. Okay. Onu bi na Yesu be ya na ya mesi Yesu because no kasa bebu ordinary people ono onimbe. Okay. But ye okwan a omufa so kasa bebu mu ono no kasa bebu bebre de me pesa me kire ne say ya adwene no senya bone a inani so no ya osa nipa ni so from the mofrase ani aka kire ne say uhu ade pa bia say no because uhu ade pa no wan say na unya de pa na uhu ade bone bia bon ho ban enti no na adwene ne ni tinesi so no say animunyam say orebe ma hwan the kind of people we have here oman ni wosika ya kire ne say oman bi e wosika kro bi e wosika no mo hiamrem na wo ho nkire wo na de oni sika no boa no no nkoso nti habroni bebia adwuma wo ha ko yeyi but timamuni bi adwuma be managu nti se ya ne betram dia kwa wie nipa na wo ka kire ne se onya no ya kire ne se unhu ade pa bi ase no wo hu de amechire hu se Ghana ye diamond both side gold ya sa se ye wudi ade o ba bi yeyi but the kind of people na wo control ya kire ne se unhu ade papa bia wo man ni mu asai no na twa ntro meda se no mienu abo mame na me homra sisia uyam ayekro anase emu kekaw uhia amuzuke uyam tutu anase emu samfono uhia amuzuke wayase ye woya anase wo afichikro mu haw uhia amuzuke heba mixture ebi wo heba shop bia mu frɛ 0247 776743. Right, amuzuke nsam anate ye no yam keka odi abomode ana tu wana mo no mienu abo agyen kwa 101.9 FM sini dwumadi eye asetena mu nsam mene Black Sun ana fein oba Esther ene bonko na nche bia ye nua ba fia chi abrodua e ba beka ho ana fe adwatonde kakra so no odi aka ho na obetumi akoso edo asemi saro adwenche na aba 0204 905 655 0204 905 655 eno ene text liar obeto me message afa so that so be WhatsApp voice note and also be send WhatsApp message and also be send text message the friend SMS no obeto me send no eno bi e de abana fe ya to so na de asemisa no panifo ha mbe ya no ama de 18 na spam so de ato de ye kan so na so yetie e de aka ho. Okay. Black mama mra mama hotel na me samra ho biem brakatu papa sani mo nyam na woka no kwan be na be fa so a yewura ensa beka na bere ben ohare so ben how soon ana sa de be koso. Okay, ebra many ba me ho so no nti me ka say kwa na bi aba 3 years ago and I me sorry did I said there be say me din ka ti many so na
me hu say nyoma bi ohonoma say na ye spiritually no na da some and the course so abrabo mu na wo say afei me hwe say na mebo mebra enti dako ho na adwene mu bia wonya nsem bebre na me say da bi enyoma we ya mafemu ne say man sori anyina say metu ho anamon ama nipa ho ato na enye ye because me hu say beba maduru no manya san ho den no enti me bomoden esori ye ekọ menhia na me edakwa me sorry ye no na ye covid time nim me sorry yes am me ko me feel like I saw mama mpie na me ka chen say da bi onti me si me kwan eti me ko menhia na me ko edi nkomo me ne mpanifo ko hia ye edidi nkomo kakra ti na o say me se me pese me hu nana na me de asam ema no because asam ni kra me to say me dane edema no enti teacher kan tanka or ye historian e wo menhia ana odi manim ne call secretary ne ho ti ye call secretary ne ho no say dabi nana de ogina ha krom ma me hu ne da se me ka say da ye mu me hu say ye Asante Kingdom was say rise na jema no ma me hu no eti o kasa na me ball ne bedin na chese ne ba me classmate ti obon di no so minim no he na so me classmate no say wow na just ho na bet say favor bi atoho esan say me kono minim say enafom ba me wogi de say favor bi ebesi ti na me bedwen hu say ade a oya ebeyeye no bebi antimi si ana kwan esan say me kai say me breye ene kwan ya me fa so ansana me kopie school ho me konya ne ba ne say classmate na che say nimdie ne sanyansa no e wo se me saka na me de yesa adwuma no enti metu ho anamon e ma o ma me tro krata e de baaye say the be kwa nana enti ma tro krata na ko no 3 years ago etwam e na e ko ye betinti ho hwe enso no me go so a e ko be se akonja ne ba na ko duru ye wuranim na de wo kai wanja ntomu a sa ne monyama de ahye osunsum no be ne den eni monyam ne de eguso ye ho adwuma bibia enti ne beba bibiantimi si yenye krato wemra yeba yebeto ankomo so he wants what's wedding easy oh ye butu ankasa wakaka Messi Lufat na wajima were you hey malaria drew Lufat jama wedding we your hospital sister where imagine there few hours to my wedding na messi semi homa ye shepe linketa was me kuniya my husband is sick hey jama otono do na basi no ye what's the water test positive for malaria no na benti no one for ambulance na one ambulance it's not a bicycle foam no nya foam kakaba no kikra menye me wedding gown na me make up nina sometimes nearest pharmacy so one meji Lufat entrance pharmaceuticals for malaria duro na inyo no ye na wanter muku no china ne na adu abrante pa no muku ni so no po na waka that you make kiss the bride if you want so day no dona man no ye dona injija wo homa malaria enka won to them Lufat malaria drop test for malaria before treatment FDA ahwehwe sa edwedie nkrato yi ajatum sa eye National Lande, Alfeya Beja, Casina Bega, Afina Majuma no Beco Swankasa. Ah, Bema, now we flesh at Chili for Tom Potos, no, anyway, near Gisaro, and then what to be an Massa Choco, yes, is Tiane Abi National. Unia, Abi Annie, Abi National. Sika Crabia for what you busu bia. Share, Womo, she say, Papa, a beso will have you nano. Now, but Wobunia who hurry with the Jumano. Massa, when you beg Jikeke. Hey, it's even Abi National. Now for you. Oh, I'm where do kejeti here. When you come down in a dinky anymore. Tell it out the Rika. Only me how. Do you know my problem? Intiko Abi National Crabata be a ben one neck. No Nusika Crabia Musumpa. So once and Bisabia, Francis Sia. 0322 002 922. Abi National. Pasum Jesafwa. I was Sika Crem. And you better. Kawanum na fufuo sika and top lot mini onya sika didi na wuwa ufumu ayedu na emom udidi no e ma hore free sabebo ojapade ho ban o cars what dying o factory machines ade bia o sika pudu ohyem de ma priority insurance for insure no mfama ho and say ye 32 branches
all over the country. So go compared to wale gatanga kumase and crying. Asamanka say don't go krom techimai why aflao seshi takwa ampo sababi awonu branch ni biniwa phone no na ko app store na download do Priority Insurance app no jumadi bia person di bia obetimi edi didi ebedi na so bebo eje pade ho ban we akoko hips. Call us on 0553019060 or visit our website on priorityinsuranceghana.net. Priority Insurance, we are on your side. Foligo capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mo fani benina iron zinc copper folic acid vitamin B6 B12 ashimuma Foligo brama oxygen aye twiko yemuno eje dwuma ye na honam no so nya hode a ehwehwe Foligo syrup de beda malt ni ewowo ni jema mofra Foligo blood bonding nutrients so won ne pama benifo omiketufo ni obi a wayare na ho tono yankase FD, I should say, didn't cry to you. I just say, yeah. Ajinkwa FM. If you listen to us, you will get internal life. If you don't listen to us, you get internal bleeding because we are Ajinkwa FM. 8 minutes after 2, I hire Ajinkwa 101.9. ASETENA NSEM and Aguswa with and Black Sun and I face a wabraka to Eofia High, ye didn't come na Black Sun. Black. Message be obedient, Bremis so. Or say Musa say. I didn't tell a breviano, maybe sour summer, when him no quarter pa, but just what the wada, I didn't hear. Say, I am be payable when you understand it. But we need the idea of chums and momutino. Omu said first. Doesn't say also ye be into Ultima get to say. We said it job no more than ever call. Into Ultima get to say. And you're correct. Who said or more times we can say BB and say, BB, sir. Unim did your mocha. A trace in Munyan phobia babusium. Or mine or the puntu beba, yen say no, na Jimmy for ye, and so be anyhow. Okay. Where your protocol from Odi for Jenim, or Simi Musa Mumino, to be a being Diano, or Simi Musa must say, Anya Biano, Quaya Christo for Faso, a sum, and a Quaya na Yana my Faso, some traditional way of worshiping. Nimiano Dia and a saw or body and I say Yawaneni. I think 101.9. Mama shall say free or just a minute. That member my muscle have been train commerce. Nini now or reasons why Yana na Musum Omugunsa. Okay. Omukumabwa. Israel time nebi. Okay. The enti Omukumwa ne say Titino Omone mwa kwa apam Efa mwa sa omukra ne omwajenkwa. Okay. Nti omo ya de bia ye de aboa na gina emo omukra because mwa ne omunyankopon. Okay. Ana Christians ne so de yeah, Jesus Christ by say only the lost sheep of Israel. So our lost sheep of Israel, Omono te muakasa untimi possessi aboa. Oni aboa ni twaka no afa ne se na kra ne na jenkwa. Okay. Nti lost sheep of Israel. Onhia aboa ansa na oni nyame akasa. Onhia aboa for the bo. Onhia se obeku aboa ma no. Okay. But o de spirits ne wo wi asen. Omuni ho kwan se omo ya bayifo no omo do omo koje omo asemu tete na nyankopon kra ni se atumi no tete na wo se atumi no na odi bone a obie form na de wase ho no wakatum. Okay. But since time wa emraji tum se obi atumi sum nyame ope se omo ko any other beings bia okoya de a emwa no ne omo nyame nti se musuo na eba na so a aboa no na ejina ema no on so cry just aboa ni gitum kwan ana tete na ye fa so bo afode na nya bi ne na de omo ye no tete no na de nsuo ma aboa no no aka kira aboa no say bi nipa we abaifo kwan omo fa so kasa kire mmoa ma na yi nti se nipa we e bi a ewuo ne wone so ye be sa wo dan free ne so nti omo ye nyankoma de na aboa na no nsuo no India for say creational for no Shiva for no bu awo no de akapa mo ne nka no obenu nsuo afiri bone near the war na ye sacrifice near the yi musuo. In this case no sa so memi no de na eboa difference ye dem so because omo no omo ya ba ifo no ade san esumba o aboa bia odwene sa wo beto kwakwa lo bi pa hu kwakwa lo bi atrai sa wo to bo abon before so betam bo no odi kan hu atu omo no wo sa ade ne bi
omo ne mmoa ne kwa agreement sa agreement no na force ya we say ontimi mie form enya say bone na ekoso no onya bone oni medase but nipa ne mmoa wa agreement nti emra ma no kwan say obebie form de obi ahye ho akatum te say tete ni bie nti sa ankofo na ne mmoa wa agreement no wo ye bibia ma spirit e was aboa no be di adanse okay enti ne de aboa ye mmoa no medase but say unne mmoa ni apamo a unhia aboa for the bobi medase Ken sasami unya no ho ne say yamfa Christian yeah okay me mom de e honhom ba ko na e control okay eti ya we se ne meme ne mu no enye ono ne som no okay but ya we som ye asomdwe odo ene enkabom eti se unni asomdwe eni odo eni enkabom dia na che se wo som a wo som no enso nani eti untimi enkasa wo de na ye ntobi medi wachi na wo hu nnu a oye nipa a otimi atwese kan yakuna na se wo be kasa etia no because ni amema be hu no kasa twetwe kra no enim ye ni kwa se obo obi akutia anase oye because ye wodo a emu yedu na afio maka bom na masiesie mo potemu ene mo bibia ma bibia ye enkoso enti ye honhom ba ko a all control the confusion and atu ni pa kwadwo fosu ena de message ba ye na kwadwo se menka nche o se Queen Elizabeth ene mo nyamne de enya ade a ebetumi apagya biem na enya ade so a ye de mo bi emane yeye na kan adi Yohane adi sem no etredo nso a ho anono fa ne reference no efri eba efa ne wo no asemi wi ano say okay kingdom and a kingdom is so equa it is so arising as a Queen Elizabeth kingdom ne dear abana wie as now was say kingdom for France arising it take you over it's no na was say yen bibi ma ye timiji to my kingdom and I say yen bibi mamu for so sorry then I was say ye be mamu na sorry this it is sad the other say for now when I Queen Elizabeth and I'm seeing but me say na hoodin sa kingdom ni mu ahoodin no anka ye oba e wose ono na bedi the next kingdom so but what I say ono na ahinie no agu esa ahinie fufura wose e sorry no omo pese oba na emedi so na aba be take over Queen Elizabeth ahinie no enti sa oba wose obedi so no na meme hu ye say ensese eye oba na edi na mo wose sa ni monyam no e koma be ma eto mo ma ahinie ni de spiritually no egu enti I was ahenie foforo na rising eno na I was yen bibifo yeti meje san ni monyam no efa okay esanete yo but I say mabenko afia cha brodia hoy na on pro ne minimum kakrama afia ko aba ye jodame apom ti sen apom boko now so e mesem hoye efie boko school part to mana dada ti dada eskolon kan skalen pelem bongo se anra we okay bi chemi man ti ase how do you call it o say your free bi matchufo aduane okay matchufo aduane concrete then ra o share concrete nso ma me hu me wanzo nim say oni she pa enra me hu dream me body mu nyina ya me logolege sa me no ka ko construct also no ani super nti wakoto no wo hu so o ka se ba akofo dia dabi wase na dwuma yefo we kesi nyina budi ka ano a share headpan abafia me ne yanko mistake of open eye church ebibi mansom na mistake of open eye church a great seer prince Mills Dano ho adansie ni bi na mi twa kire wei empanisi asemani da sie twa ho bi de ya da sie se wo hwe na namontuo ni nwuma a wo ye anwanwade ansankyerene a wode akofa amamre ni amane a ye nananom ede ba ya ya to twene na se ba na wode di honhom nwuma so nkunim honhom awade so nkunim honhom yade so nkunim honhom adwuma sɛ so nkunim honhom sikahye so nkunim na ɛyɛ so superb ɛyɛ wonderful kwa ho kwasiada ofa edi nkan ne ahmache no nan na ya po anopa no nsia ɛna ofa otoso mienu ne anopa no nwotwe na grace atena se ya wukuada na wode adi honhom nwuma said ya na nama incoming
wate mani mu anani abra wo miamia niema no so Facebook nti kwatra da dancing fra 0594 22 6084 and 0596 08 3962 adrei na ye tontona wo bia ba se adrei de se wan pagani nyina nkwa ne ho ntono na ye bisa se adro benya wo se gyeshemo menua eye diabetes, fibroid, cancer, kidney stones, HIV/AIDS, stomach ulcer, skin ailment, wafu ayekutu sadia wonyam bema waba enso wonyam nom na embani fat ningina wo migraine wo hepatitis B ni insomnia no ningina adre twifa so bunkam chekere no waboni tentemfu no de ato ba bi fra 0244 781835 and 0594 226084 wo ba fie mu a wo so wo pa fia wo benya jeshimo ni bi wa hadrai pebinom Alhaji Sidibe or say the glaucoma, the cataract and the trachoma doctor no na mpa atinye bia ni ho Alhaji si inshallah nyame benam no so asawani yade a wahwe ho kwan ate ho petenkwa obi wo posanani obi ne dia prunsuo obi ne dia femfem no obi ne dia ye ne ya chese ni yade ne de okaso wo ba wonam akwasni ya sengina bi so no aba ba ya wukom difrafe de kwasim fie do otu ase wadwuma na ese wusika na ahie enam mrayo na hawa ni nyina ye nkwa na monzongo masalachi for 0240 994362 0240 994362 Mami edusa wose madasie nie edusa herbal products aye wa edusa herbal mixture ana me kan fo ma wose kone kwajodie wusisi ya wo ya wo hu ni sade ekwaso na ekoko na ha ekoko na etete wo pa edusa mala hebuni bie enu suntu malaria wonu mu ato no honam ya wo na sem eni padua no enam wo bre akwani abedie ntedumre bia na egripadua nim na ayekuro wonya ma me edusa nro ni bia ebeyi ni nyina afi ho edusa herbal ointment na aposo sisi ya o yasasabro eno honam ya o ewo Swami Mazi Macro Go Fuel Station for 0557 009824 and 0500 110115 Mami edusa wase madasie nie Oil Group Incorporated OGI asam na making also Mountain of Wonders was celebrating a 10 years anniversary Efrasie June 1st na yewie June 4th na dwumadie yi sofo pomo esi na so eye odifo TK Samuel na wasemenka ncho se ebua kwa makro heya na Kisa Junction enkaria kwan no so ehwo na dwumadie yi ekoso wayi asentie no every 1 Samuel 7 verse 12 to 13 wasi Ebeneza ampa de wade ya bedru nie na adwumadie no ebewie kwasiada aye 4 June no ehwo ne nyina ye koye nkotodwa nim ne nyame adifo asofo adwomtofo atodwom a na abofo sani free soro ba asasi so ekwahiem wo ho fra 0240 187979 and 0242 181821 Dank Herbal Complex ehho ene ekwotu ye prostate ase infertility hypertension diabetes yes sexually transmitted diseases ahodo wodi na yegonu anasa syphilis ni nyina yekotu ase Dank akira kwanya yira kwan owo pachi number 2 Urban City Life Hybrid School or Dank Phytocare Astro Herbal Mixture Dank Procare and a Dank Gastro Care for 0553 661585 and a 0244 017556 Lufa tablet ne suspension to binko pharmaceuticals nsa no adwuma yenko pelufat ne binom na no ne yedi tu e malaria yade ngina ase edrei ampa wadane si achiba wo boya pomuden ho ban free malaria yade ho ye koke o kanimrom caston hwe ni mu na wa 0541 268721 Twins Powers and Tafu to me no eye adwuma menua
Debi amekasa se bibi kwaso. Na se obi a je ne kyefa. Na wote wana wonya wadwe so okwadwo kyefa. Na wanu mpempunto wa brabom. Entna se ma yade enka wonto dem. Enne ye wiase ye wei. Ye ne soa ne ye yade wane ya mane ne ye kwada nna ne ye benedie nyina ye honhom ne ye ma akutia ye. Nanso ye mienu ye ni nti ye hunu. Etu de ko de hunufo no ha. Na wagina so amma wakwankyera wo bɛn no wade ho. Wo de ne honhom awade. Promise and fail. Akwantuo mu dadwene. Yade ne ato ama honhom mu. De akoso wo abreba mu a wonte asie bia no. Kwato Powers atena ye wa abrepo highways. Broni krom. Otena sejuada no pa no nsia. No apon anwumre no nsia. Ebena da no pa no nsia. No apon awie dumienu. Fia da no pa no nsia. No apon anwumre no nsia. Memne da no pa no nsia. No apon awie dumienu. Friend was 0248 69 9898. Number no so there. 0248 69 9898. Skin City Laboratorium. Ose ye na nso obeya na se wiye na ahyehye wanim. Ana wani ase na atwa nkanko. Putuprum opeso already no eye fa. Wo be kwa maximum. Affordable housing. Eye so korema mpomasem na meken. Affordable housing main gate wo. Fre e was 0248 93 62 97 0248 936297. Mijai baton na dia mo ODAME KODUA Daniel. Me hu se wo bon komo pa wo boa. Won ko ba bia nru ba bia ODAME te wani. Na ye Queen Elizabeth ahini a yetu aguo. Na eya honhom a wo mu didue ne njonkro nsuo ne a wo wa agogu nkrofo tirim no. Wo mu kire ye. Hey, edio, ewiase ba ko ayaba. Ye kwa na ye na. Ani mana se bebrebe. Kisi onya bayi. Bayi. Na se nipa bia wo bayi. Bayi trunk out of their heart. Nipa bia obja se bi do mo dia ne ye bone. Onya mark of the beast ni bia. No mark ye de to hemo ma so. Eno papa ya. Edenko. Mark of the beast. Azanko. Kan yes e chere no yes. Uche bo abendi so. There be a mark of the beast in one semu. So mo ni abayi. Mark of the beast. Omni am. Titi Asian witches now. Omo different from we more. Titi Asian witches in the Solomon be two or one. Omoni Solomon. Nti ye de be da ne etu ase. Ya de ya de no enye bone na enye papa. But ana ahanom no bone na wo ha no nya ba yie na de bawo. Ya awofo no owo ne ba ha no a kire ne say da bi atwantro. O kan say obi ntwan wa e kire say o kan say twan me e kire say ko bra. Sana ma example no ni bibi ni gina ho o ko se Jack me ba o eso no ko Jack me ba o so no ko be kan bi oboa eti be de ni etuye de na se o mo adwene no de ma ni root no ni uza de bia ya peni hini ni hini ne se o mo obebi o mbu se bibi ansa ya bibi nye yi o mo ogidie se u se ho ofe o ma o kala se ya ono ne kala be efe onim se o kala efe aye de wo omu problem na so mu ni nipa adwene ne bi ana onimu mpo a se o de no eye original na ne de eye nku no e wo so o se o de no o mu de meti e na hi onnom se edi abro ne bayi o se na braste na bufra fu eti e be da to ase black sun it's de nyankopon ade no is about leadership unze wo wakra ye wo o hema ba ko ne control wo ne nyina okay asemu mi jawa obeka na 10 times panyini na abafia ye fancy ana panyini na obeku ase o ye nsemo ne chan kola okay kuro o hene timi ton asase ba ko mani pa fo me da se ma memra queen ho Queen Elizabeth na ye nto e koba so abodon no mi no apa community no aduenu enson Ajenkwa 101.9 FM Sini. Aseta mu nsem dwumadie na aguso a otie no. Yane Black Sun anafe maame sewa Brakatu Esther ana ebo enkomo. Now wam ye hunu se abibiman ye hyebrade enkrabia no asesa. Ekwan betumi afa so a ye nsa beka hyebrade enkrabia no. Se metwase ye pade a sisi aba begira wo so. Ana mesa to ase ebiemu a eye nimunyam a wo se nyo kandifo se de black e ka se ye leadership no
aha yehia kandifo a obetumi atu sabi na yetumi afa ene monyam na entoma afra ana o mehu anamo a wutu se wode ene monyam no bema yewura ahoden no iso ono ena ye bema ana mbusa o se kobase akonya ne bana du nanim no se mawura asama kan ewom mate nemum ahoden am kura nsisi ano mepe no a nti de osaka no fire adwuma obey ne den. Okay, yawe ahoden to me. Enti no sese no se metumi aye bibi ewo eniso a agi se otumfo ama mesa akwanya no. Te se o ma mesa akwanya ne se menkoye bibi a meye san adwuma no. Eno amanipa ho ato no. Yes. Nti ye die sha osam sisi ai. Minka se obia ye die shamensam. But ahoden a ye betumi de aye ya ahoden because ya wetumi ahoden a ye betumi ama ya de ye ho ne de. Se say no menya san ahoden. Na ya we no ne before twaka. Se ye ho ono se ye ho. Ana ye nyina se ye nipa baako. Enti se ye ya abode dia na se tumi wura no. Ono na abo nipa nyina ma nipa nyina ase. Enti untimi enyi honhom bi enfiri ho san se tumi nyina ewura ne ye baako enti na me pese na ugidi say yawe no so de na ho den ema before wa be hu ni bia o de no o te ho ma o wa be hu no kre no then o de ne ye adwuma agi say no nyam na ma wo ho wo so ndo o eni manyamfo enti wo hwehwe ne na wo hu na ode na ho de na aye adwuma enti se se bia aka bibi ti se nyame beye nyame wo ho me nka sa asem no na de nyame ni ho nyame wo ho me pese ye hu se ye ne ankasa na ye te ase no honhom ne ti ye mu ti na ma ye nipa ti ye nyame yawe honhom a ye nyame honhom na ti ye mu na ma ye nipa enti me ne wo ana ye nya ade no na nya nyame na wo fi ba bia na obeye ode fa ye nipa so ana ye de ye ade no enti ade bia ye wo se ye wo se ye sorry na ye nkasa nyame beye enti ye nya sa asem ne ka mo de me nka bi nyame nti beye menka bi nyame beye aye wie beye aye nti na wo te ase no enti destiny ne say oba ye no de obeye wasase so no ode ama na ode aba enti wo na wo say utimi ye mu adwuma akofim say obeduru ba bia wo say odu enti na se na black e ka say enipa no hu ahonhom no say beyi na say bone honhom no ohu ani monyima no pese osey no me free JHS ana enkofa try me san some be say mabrabo me teacher ba ko e JHS na wo chetwi me so me call school kakra o tamale primary eti me ba JHS wo ha no na me ntitwi eti se na o se me trotwi bi man tro ne yi teacher ni no ese me ho aye ne hi tafe na oba class a no apama ma free class o ma maintenance class o ka che me se oba me yi medi ese na me nye ne hwe ana e three okotwa ntoto me so anka wo se betima ba se ke be yi me edi na so no se ya wanyansa no ekura na sa adwene mu abie kwa ekira ekwan kura bebie wa na obekasa no e di favor e beto wa brabo ne so e ma de bia opese wo ye no etumi eyeyie enti eho wantimi answer ma brabo no na ye kase change of glory na edru ba bia na enoma pa bia wo sa wonsa kan sa honhom no omobotugu mitimi eka me ma brabo say na mfansa about 4 years ago na I was say me worry tina me ne obi hihya worry na me de no call me auntie a otete me auntie ni say na ompem asem esan say na honhom ekra na me de na enhia ti me bra ye pan won ensem but mitimi ejina ye me de no call ye no before that na menya da ye say meti akonya so o majama abofra kitwa bia na menene wo fi ti na me say meni monyam na omagye ede ama akoda no ti me ka che mennuanom because me that time na me hu ni say da ye ti na ade bia me fam no sorry pe me ka che mennuanom ti me ka asa say omagye meni monyam bi da ama akoda no na me sister say e ba sa me ka say bia akra no meni bre no na me say okay me de minim say omasesa bibi wo honhom enti anche na akoda no e ba ye say obeware ano worry so ono worry ye no na me se me de be ma ne kofi nti we ho na me yanti bi sa me say awo be ma nenim na me kwa me di mfie say that's number 27 years I'm say 27 years no so okra mpo
27 years de se watwam wawarem na abofra we 20 years waware ejaw it's okay say obema nim don't know we say me na manfa na sem because not on pem asem bema ne so fa asem ni serious and okobisa me senti ada na me ante kan say me say me na on pem asem enti ho na no eseye aware ne say because of asem no okaye no at the change of glory ne say si ohunhum wi ani so no adiki tuwa bitimi si na ade no every one sa na asay sanity me san so call exams bi na me try exams ena a teacher baako me ye mistake bi me we na me say oh my yes mistake me the man na me say oh me yes mistake we it's on farm me instead of admission number me try application number o ma me sister no say there be me farm am ena me say oh me panichew ma obi na no catch me say me nim say me a great teacher pa ena my yes mistake it's on farm me enti ho no ade na ono hu say oh yeah, ebeboa wo no because of to me no on pese wo be ko wanim na watumi aya adama emfaso bi ebeba wa brabo so no ma se oma aye bibia be ha ko see the black sun e kana so sana ema ya brabo no omutimi de esesa ne tama adwene no aye fin enti se wo benya ahoden ya bro so sa na wo se wotimi bibia betima manipa na adwene no adane aba ama yen nyoma pa afi ebeboa yi enti adwene ne dia wo ka se yegya ne san enye ye baji se wo ye ho adwuma e ma ne dane na afi watimi dia bobra no ama na koso enti yenhwe wanim se wo konkoden ama abibiman opa no dia ye ho adwuma pa se koba se wutumi ko sankoden na yensaka ye nimonyam a ana se ye hyebra na yenkrabia nimonyam a ahwere ye na edian na ebesi ye behunu se ampa wakon sankoden no spiritually no na abato nso eni hobim enti no abato be sizi na afi ohene no atake over enti ye menya president ni biem na mu ohene no kwa na ebe take over ne ahemfo no Ghana man so ana say abibri mama so kambo mu enti no say aha na ahyaase a de ahemfo kan ni nyina ebekeka mo hu say e wose ahemfo no enya etake over na esiesie ya sase no I don't yenhwe ni be mfi say enchakra be 100 years dabi be say e wo yenim ya yewura ene be di Ghana man so obe sorry ama ahemfo no nyina kan bom yen kan bom ade minim ni sa but ono na ebeye the head no o hwe ede abu ono ane man na ono a ne kingdom no ana se betre afa Ghana ba bia ebetre afa Ghana nyina akọ area safa na nyina ahu se bibi man se kan bom ba akọ ubedi mfie se ansa no afra asase so the last time some make I say menyangu refi last ubedi mfie se be se 1,000 years yes menyangu tisi akaba se menyangu ye minim sa tisi akaba se menyangu ye Mamembra Black Sun obeba na afem beje o last submission na ye dia sore enkonya so abusa meka o se enche ye ne mama edusa so ebedin kobo mama edusa so madasi ni Black yawe what ye mu anase otin ba bi obo ne bra na emmo de honhom esuma nipa Yahweh is or a heaven king or a spirit of heaven ana ni tumi no the map papa for but before na wa ha no we say Yahweh no they are witches or so for be nyame afre be yi there is a truth nyame from be yi bonen ko omukura omi wicked chain politicians no obra nyame na from no witchcraft so mono nkontompo no mdidi djuma that is the real truth enti no omoni so papa e bone ye papa enti so obi ye na sole ya na omo aguru enti omugu na no convert no into so for na o ye wa sole kra na o chawade na ogia otumi kan sa ade enti na ma chawade o age enti no obetumi dia say no na say no omo say no nya spirit bi omo do omo agene ohu dia mechire omo kan say ye mu bi ani mu nya we age no kwan omo fa so ne say e bia wo adwuma ha wo ye adwuma wo bi ani say wo ye good person no omo nyina ya adwene baako na omo say wo abonten ti wo beti say omo so odame kra ko repu obi wo ha enso no oboa wo ezo bia ba bia te kra na onim ho omo betimi aka say odame kra na adwene nya adwuma ndi ogidie say
or yes ana nipa no said you musi hu fa no asesa na honhom mu no before some bears ano honhom mo betumi de aboa tetale wanim na omugimi ba ko ne say omunim za aboa na de kotale obi anim no apart from omu group no obi anhu enti no it doesn't work ohu de amechire eye tro omu su no omu ban ni na e nkontompo bibi say no because obi nim nyansa na o ka kire ne say wakunyansa ni enti ne nyansa bedi wo ho na bibia say wo de ebe yi a saa de no na ma kwa me nkroma di mpuntu obo mutu no yenko yanim da no okay obi nim bibia wonim okay untimi nsua unsua kra wonte so no ade a we talent a special it is all fingerprint okay nyame ehye dache nti nyame de mo obi na o ka se me se no na ma ye te se ono a bibi sa ni ho okay that ba ono no obeye no ono nso ontimi nye no ase no no ye no basa ne da ho na say enkobo because why no mo ka se ye nyina ye nyame enipa ye so ye nyame e bloodline bi ni ye na ono me twen say ya we be ku on be rebe ho ye no other planets me twen me an me lead ye be ku on mo rough ku hwan mo blood the entia me ba bloodline na ye enye me na me racist o no na racist tete no ohini bi ni e friend a cruises calibers ono kra ye say ye mfa ni pamphlet anye yi the entia ya mfa ni pamphlet ne say omo ye people with mark of the beast for omo na mo akwa agreement say mo na omo nyame nti say emo na meka nyintum say yensesa na omo ni say ana meka kire omo say omo pensesa ya apart from planet earth planet bi a obekoso bia angels any species e wo honete nti omo said omo si yalu pray di ko US nti ye nipa na ye nyame ana nya nyame mijitum ze nyame bo nipa se ne seso ye okwan e fa so practice fa ba hanom no witchcraft no mo ye omo mfa sa akwan ne so na de omo ye ne se wo a wo ye bi no ebi oto ade e che wo na oje a o se madane wo nti de obeka bia no no so aye bi bloodline I know they are involving themselves and the rest but enya me na me pam omo won de amechire omo no nana mo na ne mo akwa agreement so omo pese omo sesa na on na na American planets na eben awia ni nyina no so wo anko de eben awia na wo ba wachi a wo be freeze okay omo ko a angels ho omo betumi aka kire angels no na angels ne nso no eni nyankopon aka ma omo na omo asesa mbra no ba wuntimi nka say me na munkontompo kwan so okay e kosesa emra ye disclose asan asili bibi say ni ho but omo no nkontompo no omo di no ha no omo adwene mu kire omo se ba bia utimi de ko okay nti omo ye omo si Jacob de aduane sesa ani nua ni monyam Jacob ani monyam no ka so akoje no anya dwuma okay so minim se Jacob story no se Bible no men se nimu a Jacob wiase obai obre ni wiase si apene sa oba na wo se ye de che no oya adwuma 7 years omo mra mu no ne ase panyini wale ansa na keto wale yes osa ya adwuma 7 years ansa na ye de oba na ema no tamo kan se okopata ni nua no na ni nua no wo body gas be se 400 e oni empire nti o kan se de o de breme no fa na me obi dada a bro o de no enti nipa o ye failure in life na also your mentor se bi unya aboa me da se me ka se mo agi o mo agi mi ma memra Esther ebra na ebe ye sori kudwa so de na o ka de atwa to ansa ma beje black sound solar submission de da sori kudwa so ma me o minim se Jacob account dia Esther Brakatu ye sori kudwa so de na o ka atwa to afa enkomo edi ye ho enkomo edi e fa destiny na meka I try to say ye wo wa wani monyama ode bebo obra no e crowd da na mom ye wo ahonhom bi a o masori etia last time ye kan bi fa abusia apam ho sa ahonhom no omo mpese wani monyam no ebedadi na mom o destiny e crowd no e wadwene na obetumi ade agina na onya gide hu se nia obo wo ma wo ye nipa no na ho ode ni tumi e crowd so obetumi agina ede abobra obekọ wani mu abrabom enti no ye ni monyam die yensa ebeka na abibiman so yensa beka ye ni monyam a eye the next kingdom to rise enchekra no ye behwe animu say
Asante Kingdom anase bibi man so ebe sorry ama yakọ kan ewa abrabom we ye ni monyama yako agye ewa yawa hoodin tumi mu enye se yade bi keke anase ye anansesam bi na meto na emom ye gye e de esi ho esan se bibie na gye se wa sorry akoye ho adwuma na bem wa anya ho adwuma enye right me da se Black ya sorry ko nya se de na kakwato de me pesa o mo gitum ne se sa Jacob na o mo say Jacob di ni nua sisi wa mo Black Jacob is the I'm talking minim Jacob onim no or ye balok ne ba Joseph ne kura de man no anya me de sesa ne shebre wa anya ne so mfa so bia Egypt for ono ne governor pania Jacob story Bible for free Egypt enti se o ba na no wa anya ne so mfa so na o man foforo bi na edidi ne ho a as me intelligent apart from me US intelligent bi any obetimi achi Putin that is why they want me in US and what ya enti se metegana na Ghana nya me so mfa so na se me ye Ghana ni nti no eye ofa sabi jimi no wajimi because me ti krom a untu ameka mfa so bia no a unya free me so apart from me didi watem ti sisi ati aye I am a co-wiki my friend Trump on crow for any CIA for say masa so mo bi o White House nti next week hu wa ha tambi o me bi nka me ko na kufu ado kanta e say me kwa this time the overcome nti me yanko enti no Jacob na omo de na ye omo fraber omo remodel na omo dream no upeso osua obi a sua nimdifo India for sua Richna Cooper charake enimdifo na esua omo na omo ko omo ani yenko sua obi o ye loser in life one more bra na bra bo okoche ni nia de grosse fana me wo bebre o but I say abusiafo ada brand makwan na enkomo aye ne sewa brakatu na afi Black Sun edi na de si wa person frɛ Black Sun na number is 0241 219014 0241 219014 ye kwade ma me adusa kodi nkomo ye wi a ye ne odifo Zakio ebeto aso e de amamo saso ana ye nua ba sewa brakatu ni YouTube account na say the YouTube channel no ya sewa brakatu ya sewa brakatu ne sewa no h ensoso aa mienu ne twato ti ya sewa brakatu YouTube ne number no 0554 787500 0554 787500 ofre yenu abaya obaje osira nkomo biara no adi mama adisa adaroma memo akwaba yo medase medofo kame ho na nso nyakopɔ de yenkwa hye yenti yemfa sedama ye ewrade wo ye na wado ye hoda sentini se wa ma mambo ye kese ama ye nso biem ama ye nkra da so tese setie bia ye kan tasefo ho ne senti owura ye da wase medede mama adusa e chance se ye na hu se ewade ama menyansa ni nimdi a ye de tete habama ede ye aduro de san adasan yade enti matra se no hu se apomdi wasam e na me ne wo eba beka adura ye fe no adusa heba mesha eni adusa heba kapsasa nyame adaroma agye mu abaso bode na Yesu di mu nti ebesa akọ nanim na agye biem no eno wansam na me no ba beka yin enura me no beka wansam ye enu ahodo nan a ewrade adaroma afa laboratories ahodo mu ama FDA agye atum ye wo adusa heba mesha eni adusa heba kapsasa eyesisi yade ne kokodro kese pa eni ye wo adusa heba ointment ya eno so ye twitwi wosisi wonkotodwa etu wo yawo ai woni padua mu ene wa edusa mala heb eno so ye malaria ana sentri de aduro na edusa heba mesha ne edusa heba kapsasa no eyesisi yade ne kokko aduro kase pa ne ebodwa so ene so wo radra store na heba shop bi na wo complain se wosisi hawo ana se kokko teteo na se wo ka chie nipa ne se me mpa brofudro na me pa bibidro na nipa kron ba ye no kwafo de ama pa obeye edusa heba mesha eni edusa heba kapsasa de ama san se aduro no wonom a ayi adwuma na tisi yede na ya ne ye ka wasam no dodo no akofa ba ye koko enti na ya na me ye ni abri koko no no san se koko woni padua mu a ene kofa chronic waist pain na no de pa e de brewo enti de bia ma me edusa eya na metaka se koko no nsoso no etibi ni hu ade ti se kuro na ba bia koko wo bia nso ekuro wo enu nti na abehwe a se koko wo bia mu a wo gina nan a wo hunu mogya no ba bia mogya wo bia nso ye kuro me pa cho wata se enti se koko ne dwunu beto osisimu a
and the severe waist pains is the other one thing and a beja was sure. And to one said, when you will be when you are quite musa brewana cocrawa. And so no, let us see the will be who was sabe. A quite is will be an infio quanimu. Says, was this in your yama? One and take around watch him. One and take a crab, and no bread. A yana short to a sentry. Now I didn't name of first yet a yabe, a big Jenny passion. Now it wasn't a chon. When Uncle Community chon, now a man none is from no. I do no when you a dry a friend at Dusa Heba Mischa. And then a top pie and the capsules, your friend at Dusa Heba capsules. And I may come from a war. Me say, it is the Yadian Coco Druka Sepa. A corner was a similar in a be woo. What wasn't in a action? When Uncle Community in a action. Medofo, when none is the phone, I do yano. When none attacked, I wouldn't send me an atomono. Who go from Motibacona where you'll be a son. Fair to say about Mischa. And yet to say about Casas, your word drew. We have an ointment in the chichi. Fan ointment and so chichi. And to one of Miss Chana Casas, a internano. Now as 10 nanos, so no, a heba ointment and so young word. Now, what will be the one dance? Wow, who be the one dance? And the pan ya mean number to say about Mischa. And yet to say about Casas and ne ointment tabacon as to Edia Danciano, yen Tuminka. Now there be a metal radio so metal television swag. Miss Radisek, a raddy. Me there was a say, a bread bia no mammy dance and ferry. It's unsay. And the pana walk to do na walk say, and do son bit me up one in Trima Juma. And do son bit me up one of my crubby one who will be cum or bet yet to no akoto. Now you say, and you might die at when you run. It's unsay, me here drawn into no. Macana dead and wakoto. So what one woman and yet you are me and a metro medro. And it's a yen will be one more druno. Now what to be far for no friend workers are my mere do sang. Papa do sang a radin shiramo. Modron a yo, Mamma na Mrs. Mamma na Coco, Mamma na Mintinimu, nature shimmy abuamia, me pajamin son, Monsieur Rade. As I say, the Wadinian studying him dear money pa, more timid baby on Yankopon. Medofo, Senya Chinyan a woman. Nasa was so by Hasia, and the Adusa Heba Mesha, and the Adusa Hebacas, I will drag. Woman Modia dance. A drone a year, one Timon into a bearman and my wow. A drop be to see yet in a cocoa drew. Yes, I hear Juma won't Timon. So we a bearman now numbia, a sunny one Timon, and with Gina said Bema. Yade a friend is sick one a casual. My bone would do the best and fear no, and I may second once my tobium. Will be an sick one there, Hano. The bear man of best and also is answered the veins, Nintin my yamrinti, a sea anaqua. What Bema to me, compared to Sahaba Misha? Compared to Sahaba Misha. And yet to Sahaba Casas. No. What be the sick one, will be the cajole. What the boss swan say, a jagu baby, and your food yo. Men show me your bow in Nibi. And decided to tell me, I'm your bar minim say, is it here? And it's not radio so TV, so I'm catching me your man, me couldn't say. Miss Walomo, Madusa Heba Miss Chani to say about us a man. Fire wardrobe. You can so do too. And so measuring cap and a catastrophe, we are trained of a cow. No boom on a panion you may. My own naka crabby, dear Radiba Fed when I saw the Amawo. And it is something to say. Unuma encounter. And you saw you will be away Juma day, Paja that deal with teacher, New York, now so we are queer near to Sally now dog will be away Juma day may come from on. A Juma day, we are saying I is in a year, and it's a silly bread, and Tina says it's a kind of penny pedering in a suru. And to Mr. Wada, Madusa Heba Miss Chania to say about us in your word drew. Never wow, Papa, one no Madusa do Ibia, Yadia Cramantania. It's a natural herbs, and Yamian Massam. Was say, dear, you are burning your young for a ban inside, dear, a Yamian Massam, I have a biblica. And a draw Yamian Semono, what the many passing in Ninayan Noma, no money pedian, a natural herbs. I have a ma, and one soon a day to Sano. No one soon the capsules on the boom. Never ointment in a stressor. A young old Joshua may. Would you show any Biakum? Would you show you just see? Would you show this? I would him? Would you show him? Yes, I will bow, so what Bemo, Madusa Bamis Chan in the capsules in your wardrobe, or maybe her bus shop drugstore. Pharmacy be a boom. You will decide a bus center and clinic. Yeah, you was from a magazine, Mercru. Go filling station down Wemu. Ubeti me a back, you didn't feed in a year, Juma.
yɛde afidie ne bɛhwɛw afidie no abɛyi yade aba enka yade ha wo nkyerɛ enka yade ha wo nkyerɛ afidie no abɛyi yade aba ne yɛgyina so de habamma abanuro ankasa natural herbs ne yɛde asaw yade yɛwɔ nkra batane bi wɔ Brahma UGC station hɔ yɛwɔ bi wɔ Bantama Unity wa yɛwɔ danachi yɛwɔ bi wɔ Swame wotre municipal assembly hɔ a Pentecost asɔre da Telesta hɔ wɔn anim hɔ no a yɛwɔ baako hɔ ana kasepa no nso ɛwɔ Swame magazine macro go filling station danum yɛwɔ baako wɔ Sunyane Atronie road afe Heba shop drugstore pharmacy bia Costa pharmacy ebi wɔ hɔ Osons chemist ebi wɔ hɔ Denny Heba Freddy Menseba Missy Heba Apidan Keba baby a to do biara Colina Keba Baseline pharmacy PFA pharmacy Tafu New Road Junction Yellow and Orange pharmacy Hame pharmacy Saks pharmacy baby a to do kro biara and you say be a winning Kumasi and what you say do no baby I want to be baby a ebi so what can you say and that's all go swa what you call jar Heba ubenyabi and I Heba shop bia water park kwadumra wo brekuma kwa newborn chemist baby a to do bia Heba shop biano and do say Heba mesha and you do say Heba capsules bi wom ne ointment no wodi afetwetwi entokrontokro woni pa ye ho ahofo ani hu ewurawura mu na ye woni nyina afiri ho na ma ho atɔ wobi wa yo ba ekuro wɔ no ho ekuo ne dwune da wo bo da wo ano enti ya na abo ano yo enti doctor say ni meko doctor say ni abrobe we say ni anka ka fa aduani bia ye tuaw fa du san wa duro adu san ye kura duro enti ekuro bia woni padua mu bia bewu ama ho atɔ wo kono ho na wotiam ya okopole na esapona ubenya bia to anase jodasmas anachiko Heba ba bia ye to duro bia Ghana ha smart e wo boase ubenya bia to wo ba fa ye waduro na emma egukese no ye ho na da enti se hono no adusa Heba mesha ne kapsasa ekuro bia wo hu bia bewu na beye wese so basima ama wo ankasa yaw na ne be mehia wote no wo se ekuro ni nyina ewu enti na ama wo ho atɔ no ye free wonu obi ani ha obi a wodi anajo otimi dwonso be ensia enso nwotwe de abrosa kansuo no ne to pai ni bom nenom na wo abenom na obedi ho adanse onum na de ointment so twitwi edusa mala he be malaria duro woni mo ato ntimi ni di awate agusu chechecheche se wonu edusa mala he anase edusa malaria duro no a wo bo se fifra hase na eto wo to wo so woda e ma ho ato ade achi enipa anyame na mo nso edi adanse wo edusa ho no enya sam ketua obi wo kana sam no wo phone so kyerewa wo se ma me edusa me pese wo kam wo beti se eduo ne eyankasa na me so me ye chinjije fo saa enso me no me ye no awurade afa so agye me dofo pomode se wo ban edusa ne bi na ye kan saa no eye adwuma me nua be ma bia danse wo di ye wo se mama kamia na mama akwa seka mia na mama akwa seka na etache me se kakra ayi bishi minim me ba jinyira shi wo burufi me ye ya na twi minim aba be bunyira ha ya me ya ti wo do na me ko to bi na mannom ya afa de na menkenka na mta ko to e ti mannom be me yansa afa de ade na fa no bi ti bi ta afro me nya me se ba be dia banse ka se pa o ba ba me de afi de wura me minim e si hwi ni o ti wo do no na so na tra na me ko to bi no me afre me no a me di dia na menkenka na mta ko to bi me ti mannom be to na me yansa me tinka bia bi na ma so ya tiwo sa abo bi asa ka te kire sa yi ni mo ni nyira me no bi ye de radias oh ye de radias ya ko pon kan na me kan pa o do ni ya duro pa me so do ni ya duro pa me to ai bi san ni siro na o mi to pa e kan no ko na mo me sa ko du kuro me ba mo yire to do no ka ko de na me no ma me no me ya fe na ko fom me no me siro kura kan na apua ba no bu sa me am bi wo me minimum a se ko no a se sa me no ma do de me no bi me da Edi sama dansie ni no agye me papa me kasa fi santase sadie na sisi ya de bi wo me so nti ma ye nuru sa dabia ma me edi samba wo se eye kuro etimi kame sle me kasa mu ya me ya etimi kame to na me ye ma dwin se let no maduro no me sha se no maduro no ma no kakra fine na fe mi sisi atomi ni nanti a mentenenka agye me dodo edisa de me penso ama so de na so ni se watu asum bomodin se obanum Heba mesha ne kapsa so se wo ba mu wonya mfie du mi na wonum bi wo ma akura keto anofo wonum bi ana se wo fa afura wonum bi wo yi free wa wo bia betimi anum bi yi kapsa so no mi yenu
ni national da kam kama Mr. measuring cup kata so hwie mi ensafa ka capsules no nanum na nopa ene anwum na nopa ne anwum ubedi adanse uwi afadu sa heba ointment no so twitwi won kwatwadwe waposo wusisi poho wom ebose tuntuntuto wada wonu mo to ntumi ni di awate agu so what tested positive for malaria what the answer ba no do some malaria and I said do some malaria dro na aboa wo obetimi aka do say no na ni nyina bom na wanom san say ebi na kokon sisi ya de ne mbre ye ha wo no ebi nso so ana awodew and answer malaria ha wo de malaria be be come na wo de ointment ni be twitwi wo na wo kono ya de ebi so how etete wo na hu de wonya fabia do say ba clinic na urade mfa yen so emfa yaresa emro medimanu si your telephone numbers ni ebia na wonte bibia se ebia na wo penchiremu ebia na person ne maame edusa anase papa edusa kasa 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and your Vodafone MTN is 055 700 9824 055 700 9824. The chat to 055 700 9825 055 700 9825 where you 24 where you 25 055 700 9824 and 055 700 9825 why you suffer where you radi na eradi for wujidie any adru a wonum so na dia resaba menim se wagye di twadro nanom na erade fa so emfa yere samro na wachina wuchia maame adusa anase papa adusa na wo pa me mrane se adusa heba na majo so se ma dance ni erade hira o jaun so maame adusa adusandro ne de bia meka chese de onimo enunti ehia bribia ye be pa na yeso yagye samba awusa bomode so be frɛ 0500 110 115 0500 110 115 na maame adusa nyo so yemfa we nane ehomra ye ba odi forza ke ofie ha ye na ba beto adwumade ne so e de amamo wani awdo kwaso nyina enti popa na ye ya so fa
romo baba, siamu romo bako, heaven no dear la la, la la, bonny romo, heaven no dear la la, cannot dear, baba, sala no dear, Maya tia heaven no dear, bonny romo, heaven no dear. Yam ayekro anase emukika unya amuzuke yam tutu anase emusanfo unya amuzuke wayase ya oya anase uwa fitikro mu haw unya amuzuke heba mista edu wo heba shop 0247776743 Uyam ayekro anase emukika uhia amuzuke uyam tutu anase emusanfono uhia amuzuke wayase ya oya anase uwa fichikro mu haw uhia amuzuke heba mixture ebi wo heba shop bia mu frɛ 0247776743 Oba fia we he oba brade beto nyuma me zankin no sam na ma saja metro amose mehye no mose mehye ni ntia ja Bafia Baranka of Toma Mena, my own prona bie, prony bie sadi, and I just say, we are afraid of the landification of a Bafia. There be a no Bobokitano. I could have bought it the first cancer pessimo. David a new crown. Share. My soleil. Oh, Zacchaeus, so come down. Oh, Zacchaeus, so come down. For the second monkey, Zacchaeus, so come down. For the second monkey, Zacchaeus, so come down. Oh, today is salvation day. And I am quite yet. Baby, I'm no was 70. For the second monkey. For the second monkey. And you want to sanity. Sanity, me and my tracing the abyssal. Me, I cried my tracing the abyssal. Just on your treachery. This is a rich. So the answer I say we treat the other. First is a key no. Second secure no. What you say? But why you you so many are tart na duaso. 18 year na ye kan sa. What you say? But me see. What is that of Rudy answer na Yesu man na si. Hey, ODAME. Protocol officer. Yeah. Go fin church mama na me de man aboashim. Ademu hu no. No be who unsa mani no. Rasidi be who. Na wo Rasidi the boy suspect to call. Maybe the mfuturo nkomani na hia. Abavia. Yes. Odi for Zakiaba. Me hu no mani age say last week went me am say nsuo bi to awia no. Nsuo kan na shede. Kan na shede. Say nsuo kan na shede no mani bre no. Adai. Adawia. Awia no nsuo kan shede mo amani bro di adai. Oni bre. Say bibi ba kwaso. Say me no ofie de nsuo. Me no na ofie de nsuo ta. Aha nka awia de kebesi. Eke de besi so. Eti say Zakia ofie de nsuo ta. Odi na phone na hwe for mo. Eti Zakia ofie na nsuo ta. Na wantimi ama o say mani bre no. Where di for the bewu. Di for a guy yo. Akamnu mi onu bia. Na so no aka so nice gentleman. Na yere so your bank asa. Asafo ma me mechia wa wiye pa. Eti awiye. Senke nsio ide na Zakio aba na nsio toye last week no. Na senke menu mi no ofia. Sabre henka oji akosa. Ai henka ye de titi so ma su nyina wa. Sabre ka oji akosa. Henka me kwa koye emfechire de bantu chemeko. And jump, and run, and push. What you say? But if I come back, you who say any agent. I was saying timid be yesterday. No more move you so energy. And no correct. It is your turn on your she or die. Oh, another bonfire. Oh, me at times it's so to be a man. Me the bonfire. Oh, okay. Said be any na moon have a bonfire now, but music is to be a. I say me bonfire because I believe no. I want to hear Juma. So I want you to be. And so top na to me them. Obu okwa na so yale pa na yade na ye. Yade aye kran kwa. Nsuo ne to no. Opa wonya nsuo mu bonfire.
ya de no betumi afiri no so akọ straight me ti na to me ba ko ngun de odi for na de so ma ngun ba mate I'm family dey ni si answer na ate I had your training e ba bo kakra na we jai na no bi ba ko odi ma emre bi di odi ma me e na me ti bi wura baby inside the wagon jai e me dide na ba kwa chira ha me fra wa number ni mi hu no odabe mame mom nya popo ansa na ne enko udi echi ahwe be fie ja popo bone samane ma me ne enko bone samane yo Juda mu no hunu onyankopon udin so Israel mu na wo sesa sisela na wo trabia wo Zion oho na bubu tadie mema ochem ene nkrante ne wosa amen wanim eyenyam na wase sane bepo no wasa mama kokodrufo no untonko na wona ahondifo bi ho nsa yawo nyankopon wate atentina tiase nam ene mpoko nyina deda na ho enye ho you wona ho ye hu otwedi ampon na so bufu a hwan de betime agire onimu obi ani ho wona ufuro soro ma ye te atemu na asase suro ye ne tedin ebele otwedi ampon so bebu atan no enipa nyina bufuhie de no ma ye yie amen na wodi bufuhie aboso ebo abosoro yawo nyankopon ye be hiem odimu be siesie akoma ne adwene no na ma ye nte ase ye hawo ne ma ne ye bi afri enso atiefo wo tie ye no wona wakoma ade atum no mansankyerani nsi ewo Yesu dim amen asa na ekwa ekobo no so kra me fa nkai boy ntwam se adwuma ko bi epe house otoba betumi abebo abo no adie mu enu ti yoba na se wadi mfie be adie no ekopem mfie aduanan ya 40 years na so onye obi akuta akoda na wagiri sampa ho fe wani muti awo ba fia ba jo microphone enemo awo so de oba mi anu no adwuma ko bi pe adwuma osomfo we ga say house help obo betumi aboa ofie etu yoba no de mfie adue no ekopem mfie aduanan ho fe wani muti wo sere wani maduane ye wonsa no bo a me pacho akonya aba na emom yempe obi okuta akoda oba na akoda di wachi na okeka ni maguni ade na mmoye se ne pa emfa enti o tie na se sa ana ho a bomodia se obe bomode no tu anamo na wafre number no number ni 0244 0244 o se o de brepa me de number no betu dwa na omo asan afre na ehu 0244 omo frɛ ye de number no betu dwa na omo tumi afre eti Zakio mo akwaba fine na pom ti sen yehu adomo ye do twede mpo yankopon ase ena nso ya saihia na minim se bedi ahama enkomo pa but won se mienu bi ebisawo na second one ne be de be si eya hasen didi kan no eya ne nipa nim bi mka se nyame no ene ya anka se nipa yi na nyame no otiemu otiade nyina mu why difference asem no te a o kiremu sen nyame se nyame atiemu no no kore se nyame de watiemu se uhu nua wohu nyame because oboye woni su ene ne seso ana ohome ne home agu yemu ni ntino ama yaya anyame se de Yesu Kristo kan no se mo ya anyame because ade onipa betimi aye no anodene nti ya nyame ene de ye no kore se nyame de a na me bisa se adenti na se nipa ede na no eka asem a na eto nipa so a enya na yentime reverse no me da se enam se ye nyame ni nti na etimi basa no so nti na Bible kan se ye hwe ya no kasa yi according to Mebusam 13 verse 3 no o se de wokra na no wokra ne kra so na de wotre na no nya wo seye because wa no kasa na obeka no se wa hwe ni ya ebetimi de wo how kase aye dai aba wa no kasa obeka no enipa ablabo no kra ye bo no kra no at times se onipa be di yi a ejina wa no kasa so se woni yi a ejina wa no kasa so tina wo se Mebusam 5 verse
2 no okay nkaiba wose na onyame wo soro na wo de wo asasi so eti ma wonsem nyina ehye ketewa bi because enam sa wo ya nyame ti wo ye ubetumi aka asem bi a betumi adi wonya for example ene ye hwe ye nua no bebre a omo fo wo ha bebre mu a wono ankasa wono ni padua no na waku no ho okay wono ni padua no ana wasisi ne ho akwan because minimini pa bi a ono atimi ka kire atimi ka no ho se me fa ba ma da ego se me wale se me fa ba ma da kora nyame nkume ono abon ho dia ewo ho odame aso he ka we abla ho sem me se me yesa de we bi da kora ka nyame nkume me fro ka kora ka nyame ema me hwo odame aso me ka nza no ono adome no wono a o bebre ye woni pa bebre obesi na me se de pa we ka me kasa no ho da kora ka nyame nkume ye wo problem bebre ho a o we ya won't ase but eya wan kasa ana wadome ho okay wan kasa na bwasisi wo akwan ti na yakopon se wonyame wo soro na de wo wasasi so eti ma won sam ye dai eya ketua bi na kura wano because o kura wano a o kura wo kra so okay na wo tre wano de a ubenya wo seye wo seye na benya ne sey enima bi wo ho a emfo wano nka nto ho so say sadi we me kasa di pasima si we hu kura ka nyame ntua meka nyame nkume eni pasima si me se me say nipa o me yeli say kura ka nyame na wa ni misa de na aka no so waye o na woni misa waye ana say ebe wa be ya wo say won ye bet woni be ba so no akoye okay me fo bi kuru da me yesa kura ka nyame ntua meka me kaka kura enteteme na de na me ya ne say sansam na wo ka no ade ka bibi foforo na nyame na wo ka ni won tua wo ka no nyame ka tua no a wo si won tua no de abire no de wo ka no enye akodia papa na wo pe o okay what does it say o kan say o fo obi kunu da kura nyame nkum say the person me kasa na kura kan nyame de o paso de yemi on fan yame no sa abire ni mu no o m kasa men kasa no da o yensuo kura mpa nka men se bi no da kan nyame kura ntua meka me foro ka kura kan nkume enti sa tam no na wo ka tena ntua aka no akatua na wo pe no e akatua papa na okay enti ye kasa na ye ka no enom se ye ye nyame nti no ye sisi ye ho akwan okay eti amani pa bre wodame okay eni pa bre o hwe enano ye maame ba ko bi ya wasoro wa na opie ho na pie opie onya nse maame panimu otie me okọ 70 years oso da ho asa ye ba ya me start se ye bom pa ye se de me kan ya yi oso de ohun ya ne se bofo aba na so ofie bofo aba ne dem ho maame no maame panimu mo bom pa ye no ya me ba ha yi se de me bo nyame nsamna ni ye ana o je so amen amen no obo no ji so ofie ofie maame panimu o yale wa je so amen ama anumira no a oso okodan no oda ho ana we oso dai se wose da bi ata wona wose ate na ni ko ni san hunya se bofo aba ne nchen awa dan ni na bofo na be ni operation ya de awodo doctor fo kache no na bofo ni ye no operation yi eniema fi niema bi anya gu ade bi mu na wasai siesie e de foforo asim na aka den se wose bofo na ka den se ofri sekie mu ho na ba ha wow eti wonwan onu asa ma ne direction abrewa de wose woni fon bofo no ote voice ne saa ko ti so de be dru asore ho o direction na de ne ba ho no kwasem ze nyankopon abrewa no ko 80 wose odifo ene nipa mo hia ha me ko 80 years sembe gina twanto a me abrewa sabre ede na meje se nipa ni mu akomo aduane aba ho ba bi awo no enti o te sadance de ni se na ho ya uhuru bia na da fo na ye dey because unim wo wura ho no na me se ate opese oba ba bia me wo no ana me ibu so won se adan wo se opese ohume opese ohume on transport pro so opese ohume ana me ka che me pani ba ko won firi water na tinko bu sha na asem kro ana wo se won ka opese ohume ana me se ade ada asem to difo de me hu no me hwe nsem na ona me se won ka ono anka ana wo gina ho no wo ka asa je me nsem wow eza abro no de ze ofiri obi o na satire bi o ba so le wajada so reko odame bofo ko enu operation nyame wo ho true nsamrani e betra sa yes samrani ya gbo na mu no nyame akosa na yade wonderful nyame akosa na yade odame nyame wo ho nyame de wo ho eti ye no kasa na ye ka no e de wo ha bebra ide abre ye sisi ya ho akwan okay ye kwa asole but ya nkasa enam se ye nyame ti ye sisi ya ho akwan ana ye obi wo so a se de wote no wano kasa e be si wi nhira akwan wa no kasa be si wa nhira kwan yes say obi o wa say the bible ka say kura wano yes
ɛyɛ nsɛm nyina na yɛka tina mpanifo say we abrofo say they say your secret is your power and one on all cover me that's oh ya we never be wa problem wo fam no no yes okay kan nsɛm ka nyame twa me ka se brem na me kwa kra sister bi what's me ka nyame kume me yesi ya ka nyame twa me ka me jimi ka me ya de kra ei wano me se ka me yesi kwa ka me yale eden ka me jimi wa he obeya no nya twere one oh what am I coming kano elibo bebre yes oh yeah true ka me yale ka me yasa jimi kwa ka me yale obi kura chika say come here fish come jimmy come say fish say better draw ehu hia nti Onyankopon say kurawa no sa na mansam bia wo ka bia no hwe ne yie because awurade wo soro ana wo sa esi so enti ma wo nsam a wo ka no tena Bible say ene ye nyina na Onyankopon de be dai e ba ba tamuom ene de ahinta nti wo kasa wo ka no se wo ahwe yi a e be si wo nhira kwan because unim obi ho a obi aka chen so obeboa no kora no de na nipa na friends e bi enyame adom na otwe mu obesend sika bi ama no obe ne bi ama no de no nipa no so ye obo so be mo na no nda obefofo afri nipa be setan me wo fa matene nkan wo se wo chena wo sika beto so ma me ye ewrade obo so wo fra na amfa obe ba fie ade na awi oba ha hwe sister wo don te so bla fra mi o wo so wo chena wo bra mi 200 million ama dia start adwuma ye de nyame asi o o tra pa fa fon fra wo fa no so be fa on fio kra o si akwan fo o asam wa ana so bloni ntale no na you kan wo asam enti se obi de na no eka no me asem se odi tia obi ana ode to no ano so na abamu no eno etimi de ahan reverse me da ase o hia awurade akoa no asra ma wo okay ana woni mani bi wo ho a se ya bompa ya ma wa ne ye hye ha ma ni bi ma odwale odame ha ba ma we no ye nya ma se sebe bia akonfo dia okay Nyankopon sa no adwuma abode nyame na abo okay adam ye firi ho na ye de ba ha mama yesu na be se me kire ha ma na kakra me pa cha mate bra na ka ni nyere be kire adam ene me ba na ye me ya enipa dwi eye sum nipa ho adam woni bibi da bio hwese wenye obi na ka ofiri gadochi na me ba na ye me wura fi they say Salmon aba ni pedi no Salmon ye de roba fa ho roba black one no ye de roba black fa ho because under the Salmon ne board ne eto mo de roba o mo de yibi fa e fa na mo mo de roba fa ho eti se o horo ho no ahwe ne ya na wudi roba ti ya de eno kwasem ize Nyankopon ye ya ne sa de akum ni pakeke opa wo chena me ba mula fi me sa de beba and you obi le kan me an kasa me wife ogoto Salmon no wo horo ho de aye stew amankora no wo horo na as ono so opesa de wo horo ho odi soti wo ya no so wo afi ya roba wo friend temofo nyina so mbehwe roba pa no mo dia fa Salmon spray odame nsamone sa akwa odame anomunya bibi frim as wo ton na ye fe e manam ne ye fe tiwa na mudi akono enti wo do ya na de aye nkwan enti wo di ya se ebe mmele on say akagyansa no enti no say yo na wo di roba ne gu yam saa na 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 efe na eso roba na de afa ho da me enipa de ne enti ya de amomu ne de enti mpa wi ase mpa ye ho da kisi nya ho bambo ne ahan mu den en kwasem ho ye hia oda me ya hwi ade te se sa habawi we ahan be no na ye fa na tribuni okay yo ma ho do be me nsa yes ba we say ka onipa bi animu a won ko Facebook no hwe okay e wo se wo dua bi wo ni fie okay we no e wo se ko dua bi wo ni fie me ba abusia na odi for zakio e be che ahan pi na se da be hu ahan na ma be hu bi nti ana be pe bi adua wo fie no bra Facebook Agenkwa FM Kumase 101.9 bra sisia na be hwe ahan no ma ahan bi aso a obodi na odi a che se da be boa na so tiwa bi nti tumirika na bra Facebook obeseche ye Agenkwa FM Kumase 101.9 pa chobo Agenkwa FM Kumase na safa 101.9 esoso na be hwe ahan ni so odi photo asoma me we say ya ye friend ntwibi we no but am unya nyanya ka ho nyanya no ba na be ma oba no okay ahaba ba ko bi wa ha ana we me wi a me yi aka ho na ye 4
Wo bi a wata compreni no. Wontimi nkyerɛ ba bi a yade ne yɛdɛ. Ɛwɔ. Yes. Adana ne nam ne nipadua mu saa. Wotame. Won hyɛ saa haba we. Ɛne saa nyanya no ne haba mmienu a meka ho asɛm. Na won fa nnwale. Okay. Won hyɛ si wo no fa nnwale. Wotame. Ade na yɛ nyina big guy. Obedware ndako pa no. Obedware be 7 days. Debia baako, debia obedware baako. Anapa, on fa me nhoro ho. Anumere no, odi bia ahoro no. Saa tam no, anumere no wadwala wie. Enti wakoda no ode no ahoro no ho pepa no. Wo mu se abam na ode ahoro no ho saa. Okay. Adame. Yade na awo ni padua no ma kya nyina na betumi atu afri ni mu akọ. Because na say we ye to obi adukura wo di dware ye kọ. Nantwi no. Okay. Yade bia ene nam ni padua ni mu, entri ni mu a wo no ebi o ho. Se da hu ba bi pote ye o ya. Ba timi se wo ntiapo. Yes. Waposo ho na mu yo ya. Ha yo mre atam se ya na typhoid. Ene malaria. Enti wo bon se wo mu na wo mu yo no kakra ne. Eno ya de bone pa. Wo ta de we na me kan dware a. E ma ho ye dene. Okay. Because etu yade ase deku. Sa wo ta de dware a. But ya to ye niam ni nyina ya dai ato agu. Oda me anyway, obi say air fresher na. Air fresher. Air fresher boss. But air fresher no shim. And habaya wo do be say 5 bi shim. We one why na. Me toy. I habano who say habano shim. I hand a share air fresher nim ti. O de habano wo mu no ya wo do be say 5. Oda me we. So be say who fear with team the air cost wa. What air fresher ni say ya. Say ki o be ha dwen o. Odi for Zakio. Sure. Wo ko fa manso na ba manfo fie. Aye manso. Mbe se obi ani da ho. Na saade we no haba na me de ahye mu no. Emi nyina wo mu o. Emi nyina wo. Emi nyina ahye saa we mu. Okay. Enkokọ mesa nyina wo mu. Haba na hodo ni nyina makeka ni nyina bom. Eya hodo be se 7. Na wo wi a wo dan na wo dam no. So beto mi no se me ensan. Fa ba kwesen gate na na fa ba kwesen o dan ni mu. Se enkanka no bi a wa wo foforo. Ana se obi a se be hu se de yakoso no eye sunsum bi na eha no. Ono tu se yade bi no atan so ache okofa duro kra se wonom a hu se duro no enye dwuma atams na enkofo na be se no eti se obenya na saade we ya ma kire wi anka bi se gate na no a sister brother ebe yire se wo bi kuta sunsum boni bi a obetimi de abawura na animu and obetimi abawura fi wontimi da because tumi wo hahamam awurade na ye ne saa yenye awurade nsa no adwumani ni na wona tumi ye ne dia se yade awodo atene so akyane ade nyina no nyame ba mo ne nyina yeyi eti we hu ne se ye fresher but enema me de ahyehye ne box ni mu no esen gate na no so ya tu hwehwe ehwam because nkokọ mesa ne emme na womu ni nyina akwa na ehwam haba awodo a me de ahyehye mu no ehwam eti esen gate na no a etu hwehwe ehwam but enye ize so petimi awura efie ho ebra unkuta sunsun papa unkuta dwen pa bia di wura ho enya dwuma we ba ho a se ki odi ehia ne se wo beto we ni bia ba anasa wo pese wonya bia wo ba ho a ebema bi wa wo kwa kwesen wo dana no kama hwehwe hwam koza haba na wo ni na hwam but pam sunsun bone eye honhom adwuma se de ko se fie ho a obi wo fie ho na onya kora na obeye bibia mu ahu se ye obi ho a wa wo wi a obi be hwe no ayasem ebia wadwuma mu awo store wa bie adwuma enema bia wo ton obi betima be wura store ho no mu a de no ye nto wa de biem okay obi betima be wura store ho de no obi akora ma ho biem obi betima be fro car no mu no de no wunya ska bia but we sem mu a woni bi se odame obi akora car wo twi no ho anwumre na ablansafo so be fa car na twi honhom no omunya ki no yi honhom no mu yusu ka no odi adwuma wunya sika da tabi se sia na ka na sei ba we sem mu a na adenti na why no air fresh na sei na nka wonye no wa wo kwan bi so na yemfa nkwasensen efie o dabi enanipa hadwen wo chankwa nka omaka se enima bi na wa chekyere ne sa enipa hadwen betu de esen ho a air fresh na nkata so him na nyema na adama ho na yeham ayehwam na nduro so ye na dwuma ay na dwuma tentrikese yes ay na dwuma no mi se fresher betu ono o ba no hu se oboa wo ye bad en fresher na esen ho okay ntia ba so ntimi nwura dem ho dabi wo ma wadame
Where's your do get na obesanechi? And they say a friend of Chirabaye. Because you never know who town for street. One ma. Okay. Oh, we are demo. Meba. Oh, obey your baby. I don't know. Obey baby and one who say and they say a few friends and one they say. Come. And a jumum. What jumum? Yes. What jumum gate nano. Now they are saying ho. We fear gate nano. Now they are saying ho. Odame. I did him yanka media quechima. Oh, we are media tongue. I am powerful. Namina tell me my enemies. Chirabaye. Hey, it didn't better at all because I'm person money. Other money be money. Money Chirabaye. Odame. The West on store while I'm a person who me time. And now say, and Yamana Media Simono. A chin. In my favor. Oh, okay. Oh, a train idea. Apart from say a pamo, since a train nipaba. Because I was sent. Okay. A train. It's no go okra we no adua and kokome sanwo. Next to him. Said and sent ni to no. Tell me nipaba store. Into we say ana why no go ana so be here be na be ama no. Oh, me other me no said yes secure me. Me ya ma de bi say ya no. Me boss wa na nipa bi a omo hia bi no ma be fa ko. Oh, okay. But when you pay Pebia, or Baha, Mammy. Where dear Mamma can have some cacra. I wish you would say a higher junk 101.9 FM. You might as a term with some. Now said a yawa de be no defaults accused Shano Church and Hamunano and an so yes, you go switch over Facebook or Jankwa FM, Kumasa 101.9. Brasisia na Ebeshan Hano Chena, air fresh and no dear Bannon. Papa de Baco and the general say, or cano carry. Where Casa answered the chrono Amazon. Where your penibia, and no differ be a cano carry. What me will say air fresh and air toyabi, and wato. And you're not you wato. Mufan Chabe, Nemum, or Bomma Dindi Niema, Urum. Saha, the Nema no dear Ruminti, and also Bomma de Mount Sakabi. And Nemu Brea Soria. Ye tempai boss and said a sophon be manayase. You know, my comforting malam for sitting in and say, ye pese, one more yeno, you who know more, and I say Pomo free and chain. No correct. Zakio coffee by, I coffee a fresh and another. Was it where the fresh for or Mumlemiska? I'm back on my boy because Mamma Fato. Because you had toss so I didn't assume, sir. Namade in Hamanash Sham come. Obisu Toby Bar, Obaya Hanash Hama. Obaya Shaman. And you're fresh and I see a bigger price. Oh, now that means Nasama Toma 50. Wow. I'm not funny now. Is it Masakoto 65? And you say only company took us around to tell me because of my woman, sir. Because a ya, the man, who are no. The sentinel, anyway, the sentinel, sham come on. But I dear be young. It will be some what is of a mountain can be either say what about saying Ufie or Quayano. Okay, opa main entrance to the house on a craft Fabiseho. Not to the hall Fabiseho, 2-bedroom Fabiseho, or Kamu Fabiseho. Yes, now or shop Fabiseho. That's all. Now for your head, you be see. Oh, ma, they know the boarding. Oh, that will be okay. Oh, Cacre. It may patch say, Upese on Saka, fresh in a year, a day a Pamoa Hombonia. Over phrase 0548 298 151 0548 298 151. Udi for the queue number on more mope a year air fresh and I be giddy. Now with a pamo bonnet. As our action, Sabia, yes, my head I yeno collect. Sabi also got now store and tosh any other. Yes, a train customers. Must acquire no home. Aha, and a pamo adena yeno that a trip upon eba. Okay. Other you go, whom many asmano. They know what the abaton would come back to the say Kim, yet of beam, sir. O got now store, yen to he beam or not waba, but Saturday when they say why. Efresano, I have abandoned the money at Yashim as one mad. Oh, the American say, I did be an uncle Pompey on what time for pay. And no credit. And the guy said, there be a bossman, Debbie, young nice, and it's not obe or awkward. What to make frame of split and a bar. But yes, you young man has my home. What you are from and Yammo for crowd me that. Now, what to make frame my biba? Me what time I may one by son of me and Boffoba. And you know, me some now means Robia. Because saying I'm above what do anymore. I don't know. You didn't mean no more. Yes, you bid that. I make a question about you. Say, you blow him. Come Moses, Tiasia. Moses, better Moses, home was I see so. Then Crawford was I see so. Oh, you know, Samba. Yes, home or the man and Crawford was I see so. Moses, young Casa or Kojim Lance of Dubai and was I see so.
anka hwe se wonama agobesro bi odabi adintra so de nyako fata kwa kan lekunan tieni o Jeremia tiazazi so sese ya ono kwa na benam fata kwa kan lekuno nene omo de matwofo ne sojafo oh de for mother but okobia sori a sojafo e kan sia sa ho bara tieni se Moses tiase ya na wonu nam so preach ya kobo ntu okuno na se obo ho ba honam honhum so obo ho ba so honam wonyame de kure ni pankwa enye tu ne kuta wo no die be enye body gas atwa ho ahia odame wotam na nso ndia oh okay tam no so a wona also wa abai me yan hyehim fa nhyew nimu saa tam to awurade na woje nkwa no obekum obesubetumi atutuo but awurade ka ho a etuo no ne beba no so ne etuo ne guo no anka se tirim etime basa odame nyame wo yan wonwade o na woni bibi okon kire so a ana okye se o nyame sa no nyame na ade woni ne namo a okon akire so no no akye se o nyame minim die ntia me kasa odame we so ye nunum yes obi tiam na offense ya chino malady a china twans na ho wo se bribri na num ye no ho ye basa odame we so wa kasa soja e wo fie kopatu jaw na titi nunum we bi na fa gujenim na fa ntoma ekuru na punu hallelujah praise God odame oh nyame on ha nipa nunum ya soja malaria dro no me na me ka kirawo eno a soja le keke kopatu ja no na fa we nunum no egujeni obeyi nsrama ne bi aguade so ana say kopatu na mu kopatu na se bia ma ja no ye bebre sa se ensa emu be ya hwemo di bia kakra bia obehu se obetimi agumu a ebetimi adai ebetimi ahye na de nunum na gum na epri wusie na wo de ntoma kuru ho na wusie no ebo fa odame ayi no ho na ye obasa mleble ni nyina straight wow abako sisi a ebejai odame yesa bia obi temi a wo de wan ye bi na na wo twe won freme kan wa ayi nunum no survivor child says survivor baby say why o tie malaria che no omomode ya na se wo de wan ya na sa won soja na onfa ngu ejanim na onfa mpunu eno akro ya so bemma wo ya no aboda birijo sisi anu wo na nan kra na wo de ani akakaduro sa the producer de sisi muta ye dene the producer de onwa na yo dane na so ema tambia ho ye dene pa tenti afo na ngasa no what I say ya adwuma wo tete so betimi awe fresh nunum no onfa mfra akakaduro ala papa ka benya ka brand bi nenom okay titibina brand nenom ade bi ahya wo so kra wotimi se wa ya check wo no tibina atwa so se say aje ha ehwam amon ne sent ehwam otade ye nkwan so a yade friends yade de unya bida no no mo friend akoko rose na ai ana so akoko rose no so because no we say no ewo a what the yestiwa papa bi sa we would china ho a entoko be si fie ho no what dey say na me na ye ne sa because we no ade ade yana no wodene madam we so ye na twibi na bia okay but we no say no enno sene ba ko na me fa ye ani me no sonsone wom but we say so a two typhoid okay typhoid pa we bia wa hospital say ayi no we dey haba me no we ka ho ma no enno ama na typhoid ni be two afiri ni padua ni makọ okay madam we eye new tree sa new tree we young we akuafo no kwa na me dey che wo mo we say so possess was many di 14 days na bua so pe ade e wotire na bua so di si was 14 days a buru fagu machine na first spray e wure wo fi obehye no new tree ekuta we adame era me kadi agro posa han no nsuom me say new tree posa e wo nsuom ewo nsunim na ehye nsunim ma na fa si wo na fa ni ti rubber ni tini bu aso kama na fa si wo mani 14 days edi 14 days na eno kwasem nyame fa bo spray enwura na afi ufie ho no ebe hye no me si ebe hye no se ki o na eka yana se hu ya se kwa koto sa de tonton adru ke hye na metro me si ebe hye no okay ebe ma eniema ahoso so dua niema aye fe sa de we wasase a eyawo de obi je no ya de ya de ma ni dua no obi nipa ni mi si asa so nyene de a o ba on fata ase ama
na da hodada aha ana obi abeto na wo pata wo sisi ne de langard semu o de over na mesi so okay anya wo de enti awurade be na de be ni utri na ha na se ene aprokusu ne de ha ayi abo na mo wo nsom no aprokusu okay ene odame ye nya sa ne mane mo se eyi nyame wo ho isi amoje afia kromfo ne nsem akromfo ne omo bia Masa, say Yesu Kristo eka Satan aka kire Yesu. Say obekoto asome a. Eti ani die bia nyame pen wotanfo so efa. Sanity. Ye nya ma omo ewurade dia. Aban no ewurade dia. Yusu odi for me so ba me fan kai bo ntwam wate abusa se wotie me na wo ye oba wadi mfie aduonu enum kopem mfie aduonu na unkuta akwada me pa cha adwuma ko bi se omo pro bi a obebo omo e wo ma fie me che house help bo modia so be frɛ 0244881455 0244881455 na eye adwuma beto obosome so ebetu aka fefefe wo bo adwuma ma adwuma so ani akontu se nyina ewom de han se yo bi asebe onsa no so bo onim aduane ye wanim so wani ha adwuma nya kwadwofo aho ba fia utimi stretcher mutimi save wo kama me pacho ebra na so adwuma ye mu aketua ne modu pa me boba kasa adwuma ka be pra kwa akoye because em fie no me qualify ntika me bank be kwa akoye eti bo modern frame me frɛ adwuma ku no 0244881455 wo Coca-Cola shape so a anan so kan ho pa plus amount na yeni aha ya itimi mama nya shape aha ya mama nya shape no da bebi so me kan ho asem sa ya di nkomo pen ana ebi wo ho a eno wo be frankuto natural okay se bi wo ho be me bi wo na na be ma no aye kete wo be frankuto na wo de massage no na yirima adi eja wa oba na de ayi efia wa na be ye na wo se di adam hia fia wo be oba no ko yen za de asam na asam ke sia na wo ko se adam hia fia wo pe oba ka je se wa ya wie di enya me ho okay we say sani utri we odame aduru e de ye diabetes hepatitis B ni nyina ye refra mo de diabetes hepatitis B no side do we ye refra e wo mu bi okay na say dua bia ihu sesuo ni se etwagu eye esa ye huhum adwuma okay se bi si ufia ebi we si ufia eye huhum adwuma pa okay na meka sikidi ni hini no ye refra edua ba ko bi ene meba me hu ade na me wra ho abrante ba ko obenya be 22 or 23 ogina kwa no ho ewo ayi hanam station ho so aha macro ho na macro station ha oja ka kwa no ho wada amanfo nyina video no wada ogina ho no wada wa ya se be bia koduru cha wo de fra ko me pa che o wa twede bibi ogina straight no wada ogina ho se on se de ayere no bia no akatere no kwa something okoto kakra no amani mu so e bia sini ale wa fondu boni ana wa memmene ejunim e ba sa na ka sa nutrient ni hini eni edua bi hini yan fan fra ko kuma no okay ogina ho na obeto formada sebe obi kro de ne saboni tirim kura no ye de yema no okay na ano oden nim tiri ni hini eni dua ba ko eni dua bi hini bet kakra bi ne yefa bet za ofre ne ya kire okay kakra bi na fa na wo de afre de ama no akwa de ne sabu boni tirim se de nipa no wo fie no ye sei ase wo de yema na obeda efra no pa no kra ko si anwumre wo ma osole no onya bibidi a obesa da obetumi ada firi na dia kosi wo chena okay afi na adwen no abafie abusia ne number modern afro d4 zakio ne number ne 0548 298151 0549 mofanchami 298151 0548 298151 zakio d4 zakio number no monfrɛ no na saa dua ba ko na aka ne hini no won kyerɛ mo d4 ento aso odame ayi we so sa ayi abawi Ajinko FM. If you listen to us, you will na make us say we dey na dey matuni hini na aba we amen kanchira we on my Facebook me hu abusia mo Facebook na mo madam we opekora do mo akodua fie ene fa menko we say na me fie ya tell na ta eye nwuma miensa se de ekunyo no ebro nwuma na eye miensa ne bet ne nwuma miensa eye ne hyew we say akora o da fie do nwuma hey ya say
edro ne pa na wo be da na wo we ne se ngiaw wontimi na ha masa adome kan sa no odame enya nkwara nkompanifo no be wi omo se o na oya eno mo na duro pa we wonim we ye edro yekuta me o de ababa ko bi na be kan ho odame fa so akora no ne ene ya onya de so ne se kim ne se na wo we no wo we bi then pain for some of you almost as well. Can you do a down or train? And so, what a son, a way, a ya physical, and whom will be tea and ya atom janet in a training. So, I could want any tea. What a son, oh, ye is a friend, so said, dear, my free according to him. And no cry also a test will be a near a dry and it didn't into mine. Oh, okay. As I hear a near drew, not just a matter I say, a test will be any soa. To me, the first one, a bit too. Okay. The answer now, and what dinner? If you are no. It's not me, what's a metuna see? Mesem go no. It's our crowd in the because a drop, a drop would be a Anna said to me, a tencham guacra. I do back over no. As I to me, a yet to the moduma, a tap when so when you yakra. Ultimately, it be good so. What say? When you know be you, a sober 2 feet, they were in a crunch. When you be 2 feet, a young woman to be yet to the moduma, a said 2 te. Okay. What if for say how we in Oceano? Not wouldn't even a dada, Anna, friend Bama do ready for Jumanim, and also ready for Jumanim, we and Wakusia the account. Medasi, or I mean, Cosian. Now see the wing. Yamina Chreme. Everybody I know the show. Sir, if you are in the unless you go a while, or be in the program about Nampa Bumuno, then Yammy Achem said, Uncle Habawi. What was a man make us say Obahono? Ah, number for Cosani again. Obahono, no became Numami and Son. I rather say Mensa Anwamano. Abrono, the Betchin Bruno. Abrona, Oba, and I was able to bring me and Sana, and don't see a powerful name. Hey! We the was a man be a comedian. Also, both one a share, both one a chance, so I can't show. I can't tell me not. Say no, Nubramians and a man Pemano. Okay. Now one. What is it? No one. Odame, Yami, or Yame. Yes. Oh, Anna, make us Yanoka Salibre, Edo, how a day, every day. If you do blah, and we saw here Yamini pa. Now, almost slam. Abran to be frame, maybe I would tell me, come and say, could do one friend. Okay. One also say, my hoda, but Diamu or Bompire from home, Diamond in your meat and say, or born near Yas or Nipami, and Baba could become on my 9. Anna make catch on say, wait, dear, we Yami baby. Do account on my 9, and I must wait, dear, we Yami baby. At the one was so 10 and be catching what Grim say. Shadak can be shakani abed nagu, a general woman, Satan no be so common home. And I'm a chance the Yaman will baby out. Oh, my hoda. Will tell me on one friend one car. It is my hoda. Oh, my hoda. Wow. It's what I mean, Yami and a drummer. That's a dance day, the big cost. You hear this on new panel. When you're GDA. Remember that way or some best. But I mean, help me see when you put in your GDA. Said the okay and Okara say, what I mean, a dance crew. I can sell over Shanaka. Maybe them Basha dance day. Now I will come at Magic. I, what I mean, I never call you when you say. Nyankopon wo shira beto wo hwakoma okay yes yesi odifo no me kohwe se o ya de ya me kohwe em yo nyame o hwe wonu se o kin kai sam 77 na me twa no mo adifo yi no mo ama ya me ahunu se I said, Mohammed Mahordin will be near Yami be. Okay. In Tietan Sadi, a barber saw her city for no swabia. Bassa Cabamia will say, Yami Trodo and Padia. Oh, I'm saying, Banyamiho. One of the Asana, because I didn't. I was so pompey, we say, rather say, baby, I walk on a hot to say, there's a blantia. Who's idea we? That's about sort of my catcher say, and your friend say, Yanko Poye, most of the day, until the boy from Panabo and Piebo, name me a papaya crying and listen to my goofy. Bompire obeti. Obetio. Oh, are they? Some pay with you. You're 18 of me, say, and by one hour bono, say, no, Cassana Walkan, oh, Bunko today, Panacho, a rather Miss Rom, you the body for Bonnet, and go down yet, Cash at a hole, Bunko today. Good year. So Bunko to that, I feel Papa any ban so a catcher was army bay, I fed in the day, Haban also, a ready bit you, because one knew.
Womo tentewuro twetwe ato sa gina ho. Bunkotodwe na panyame kyewo. Odame obi obunkotodwe bom pa yesre nyame no eye dwuma fast. Okay. Na mo gina ho fa na pempe mo bom sa bom pa no. Enya dwuma. Okay. Enya dwuma. Eno kra so disturb nyame. Enya dwuma. Se wo no oba pa wotifie kura se okono akode ade a. Pe kwan afa so gye. Wendi mfa ne den ni sei enkogye bibi mfra awade ho. Odame eno goda nchen ya hwa yi wei. Sabo magu achi wei. Won say that here. Ajinkwa FM 101.9. Ya de esa no. Eni ni hini ni nyina obaya. Magu achi no. Ai. Wonim obi a wanya white. Okay. What I say? Obi a wanya white. Bema wona oba hia na owo nan. Okay. Ye de ye ni nyina. Te sia ono be oba ni hia na owo nan si ya. Oba no aduru ba bi oba no be yi no. Na kwasi asole. Ebi da na dai. Onima wie. Ha. Obani bo otimi boni se tew. Yes, ko abegene. Wa ha no. So baby wa yansa wa ha no. Sa me mani na omla Saturday. Okay. Omomla na me mo mpa na me mo moduru. Me ma no mgo mu ma. Yes, ana oba o white. Anu mpa ibo. So you can mpa ibo asem. Tebi wona esunsun asem. Oh, okay. Okay. Obi o spiritual marriage. Okay. So, enti e basa obeda no aso da na obi ni nada. Enti obi okwa na amana tenka nyina awu. Wow. What does it? Enti ono ba ni hia tenka wonya no wonya ne saa honhom de no wonya eno mo sene oba bi oso so also the same thing. Okay. But yeah, the yes adu no mawa na da fefa etu hwa ase esi obama wo nice bo magu achi no ana me madura ye de ye no we say no ye de obama sesi anu wo ne nana ye de we ni enkate a enkate bo we no ne hono no ye de fra eni no bi de fra ye aduro ma enkate bo we ya enkate no aya bo we ne hono no ya to ne bo den den Adame ne hono na ye to agu no wadame enkate no ko bi tie mi on opa enkate ankasa enkate bo we no okoto a on horo ho ye no aye no on fa ngu nsu mi su o mani ni 3 days no start se wonum hu nsu no adwuma be bono enkate mono no enka ye mo ye no enkate bo we no ai no na aduane ne ona daka ni mo no ohoro akoto ne fresh ohoro ho kama ne fa gu nsu o mani ni 3 days na start se wonum hu nsu no ade nsu de se no be din o da be san yanyo no na be enkate na ya ta ni nsu na da be ayanyo no amode a obenya no awodame eye me ya amanfo enti ya amanfo ntie me ana se bi omom wo ska yi ebi ntie me kakra ombeso ye mu ombeso mu so mi mu na nyame manya ho to odame ni pa bele o ebe ya dia hodo adokuru nipa no odame yemfa no nkoto nchen ya hwe sahaba wi bi be wi ana no we say so I go ogwa habai ya de ya wadro oh yes I de ya wadro oh okay yes obadi siesie no ho a okon ho ntimi ma obaka ho and say for yes for boys me sa de ye enkrom wadro oh okay we ayeduma be buru be 7 gova han no gova habai no okay yes I de ye enkrom wadro okay na enkrom wadro se ya na wetire nim o yes be e wo wetire nim okay ya de yon enkrom aduro ana esa de ye ensa bi agu obi aye krankro no ya de fra ha ba foforo bi ya de mantuma fasa ni bi ama ya de fra de ye ade ba de ensa aduro okay ana e france akra na panimu a na ne yemu no ebom krur ebom krur no eno so ya de yema na mo friend nkrodo no ya de yema no asma so ya de bi fra eye we ade ya de esa no odame ano odene gova habai wow ano odene okay yemfa no nkoto we so ya friend say buakuru bi so friend tutu mirika ko pepo we minku na me ye kura no we edim tinteman okay eye honhom adwuma na fesika nyina eye honhom adwuma we tutumi ka kopo yi sakura wo ye hyepa na wo yam sei e de kakaduro ni kare kakra tum de sakura na e wasa ne hodwo okay wasa ne hodwo twans say akura no wa hyehyese na pese beja ya wo yam a na wo de ye fan say asantije ne kakra tum na de asra no wo say ne ho badu say fom nyunyu atwans so that say eno so ne de no esa timi white we so esa timi white okay na yes white dey asa ho aduro nya din o dabi o na nim ni enim dabi nim ni enim esiesi oba we say tutumi ka kofe no esa ma favor minku na maye no we say no
what I sure you said the mode galia so a chinipa ba oton de entono okay ye yamawa a chinipa ba so they say emma enipa ba wo ho se bi obi show ball ton for ma emma ene ade a wo de ya emma oboa wo because ahonhom no omu kutie nipa odame ahonhom koso ewiase we mu no ano odene hwe ahama egu yayi eniema ahaba we ebetimi aye no memo ni diana we sa aba we woni mi din pepe diawo aboni din ye kafa we say oh yeah odame on say so aba pa yeah so aba on say di din ehu we pepe diawo no we na ba no say obi wo sebe etwa yade a obi a pressure ye fan say ayi slope better e winter no ye aduru a ye ma what dey sa pepe diawo e bi na haban no atujam ni edi ka ma odi atwetwe oni padua no na wagina bi so nti eduro be hye ma odi adware no e wose sa pepedie no haba na wagina so oh okay wo wi a e wose wokɔhye no de ogina so no na wose wokɔhye no gidie kwa so no ene de o ma de ahwɛ mu nyina no wo wi a ne no ne be yama obe no no e wose ne nyina agyan e stroke no ebe odame ye ginya media ho ade nyame be yama ye no eno koda ntan ade se ade mbom ye ja hospital ko oh ya ginya me ha mani dia we odame we so etimi ye fun ade pa ye friend a high small boy danger ai ano den ha na do ba nyina se ni sha but say mo di ntina me take akra bi because my dua bi but me take akra bi we obi ani ye fu ye ne ya okay etimi ni pa esa ye huhum adwuma obesa na so obenom dabi ye be posa no anom okay ana obetimi di afra aduro na wanom ye say di dwale eya huhum adwuma pa so obi be so da ni odidi da so basa ententa cheche no wono ho se ne nsane mu no ade pantenam obi ka to be bibia ma na onye ye e de fra ayinima wa e fresh an kra make se ma ye ebisem ye friend say ahan na na de bibi ntia ja ka ni din a kire wo what I say e powerful what I mean oba de ya adom so a nyame de asem wetu makoma so Saturday ye be ye sa adwuma no oh okay ye manke to ano watamfo be so o sen kra no wo mo de sunsum bone wurawura nkra ni mu ano mo de ha o maame no papa no and e koso pa yes Saturday we dwuma e be di no okay ye be bompa ya man kra no na awurade kire me hahama e yes a sunsum na chiwade a ye bompa ya man e bi ho a na ne bayi kuko ne hina pampam no kwasem nkwala no ha ye bompa ya man wi a se wo ho a e se wani wow ni a posa ha ba ni bi ni de aso apampam se wo so ba no ye enkuta sa ade no ada no be hu de be koso ubehu di besi zakio mamusa se so ne akoda wo fie na okuta sunsumbone ana se obaya ede na ebesi ana ne ebe na kran beda na de mo hunu se me be okuta sunsumbone eye ne ma mienu miensa obi ho a wo oyedi hu ebi oso so a etima akra no etima na ye kra so ho etima na ye kra ebi oso so a odadi betna sunsum no ana e control no so ebi wana sunsum na e control no ebi ho a na sunsum no e chen no okay eti ama na aye mle ama na abafom eti waye din mo son ba na bibi hye to na je se oni abofro fi no waye mo son bebre ase on peni pa bebi o hye dem tetemantwea dindia na nkora na ebi wo so oda na wo we ne sene ade no ema ebi ho a atams na wo pre akora akoto na wo pre na wo say yes I didn't man ni nyina bejai oh okay abo say woda no to a wo so na woda ha na asoden for no so asoden for no e dey say nyame na ye bom pa man na ye de aduro ye waduro bo ye de bedwade akora na on say atams na ya na ahonhom o enkora so omu school na omu komu no ene enafofo no on ebi ho a nya kwatam bi ana obi o so ye pew de nyawa na ye afa oba no so okay kora ketekete na ye na aben opa akora na sempa so no how e de akora na bi o kro timi bie na no kasa dada me be ifo kora na timi ka oh bitimi ka o hesa de opa wasem opa ma me na sem nti afei sei ade bo so a ya omode mana etimi bo kora na yade de bia na kora na yade de bia na kora na yade ade na omode adua kora ni me sonsene no Abusio D4 Zakio number near 0548 29 81 51 0548
29 81 51 enche na ye sori nkonya so community be na pe na ye de sori na bomoden se obetumi afro difo na one na di nkomo wo ha wo yare a ayekra da so ni nyina no obetumi aboa wo bro tweda mpoyakropon be da ha na di a che no 0548 29 81 51 odifo na otwi dwuma de be na ho na otwi we mu na America Saturday ampe be dwa odame ya die bia tene paswache o de Saturday omela okay wachira kwa wahe no abrem kanyase obesi kanyase jiri junction say obesi kanyase jiri junction osi jiri junction o so ko di for seke o okay o mo de ne beba ya die bia aye krankro me pese mani pa hu se nyame wo ho se bi wo ho we chinchini abre wo se me de makọ wo de enkasa wo behwe kasa wo be po ayaresa okay tieni o enkasa wo behwe da bi wo behwe asa akose sei sento mbo mra ne se odifo zakio nie onkwaje nie odifo zakio nie wa honto nie odifo zakio na bibia aye fine enti enkasa wo behwe da bi me mpe sa akra we de me mpe kasa wo beje wa yaresa ba me de mba ho ambehwe o de what does it ana odame me ade ba kunze me kasa betra ma asori ne mu okay beje wa yaresa na kwa da bi o me pesa me ma hu se nyame wo ho wo de fagidie ni bra enye wo nante a wachenchire ni me kwa akohwe da bi wo de bra na ya mompa ya maw na ko se ke emfa ne san kan because obi wo ho a eye wo ankasa wo no kasa kra na ayi uka ana ama enema bi kutia wo ebi wo so obi na aya wo saa obi na agye wani manyam obi na atena wonema paso ti na wo se wo keep secret sa edebi wo ba me na wo tena so wa na wa de tie bia me kire wo okay na ma kire wo se yesei enya ayi den bia se bia ye hu a hu de on ye Saturday bra se ede ne pressure diabetes asthma etwa ya de e friends after b stroke ya de atena so ache uti uyafun wo ho twetwe ni paduam wo da na wo didi da so basa ne niema wo so bibia mu anye ye wo to bibia emfa obi ka so be bibia ma akora na bibia bobom bra be hu na kwa sekio okay empa bomu ene ade a enhaba ni wa mehye bia mu adwale se me samna so amawa me samna ma Saturday oba bia wo fie se oba ne wakwantum na oba bia ntum fa na made a fa ne picture bla memen dadro be na wo no ama manfo memen dadro me no ahodo be se 5 eh wow ede nipa ne banko a na ne de wo hwa ne sabe kan duro so obi ba no pese ohun one on one a eno ya na skatua bi anim sika se obi ohun me na wotan sikatua bi anim no consultation dabi me nku no ana ba na obeto bi 150 edo no ha mama no mo no 150 says 1.5 dabi 15 cedis hani chemu ye se wontimi na woto ho twetwe ni padua mu chese wontimi nkyire ade kro na ye wo no menya wonyame nku ni bi na ade sra powerful bibia be kama ti Saturday we ampe be dwa ana oba no de no a na onsa bia wonnim no ntino fa natale white bra oh okay fa natale white ka kra no ne fa ne bra ne mo mpa e man kra no na de wo bia no maka kire wa wofo no na dale hia mecho no yaye se be ya bambo no be ye kese ma oba no ebra na ebe odifo zakio ana otene kano Kenya se Gidi Junction usia taxi rank na ho no oso ko odifo zakio ana so ko downtown ofabia driver no edo beko wode wukuta wa waka so a Kenya se no utra eye Garden City University Junction na okọ anim kakra bia next junction na wo ni fa so no ho na Gidi Junction no fa junction so na kote okọ nyina na ubisa ko akoro panion obi aka se opodifo zakiwa obecho na so ko na kwadwo ayaresa number no mabobo de ne so pese wa osi so okay me number no Saturday o de be frɛ baba me ho no ye 0548 29 81 51 0548 29 81 51 0548 29 81 51 D4 secure nie nkwaje nie D4 secure nie wa hoto nie na D4 secure na bibia I fine the Saturday we empire ebidwa wow abusamidi ne odame KODUA Daniel D4 atene ke friend D4 zakio na bomoden so betu ana ma na so tweda mpoyankropo na me so ebeboa wo manema nyina atumi akwa yesori die na meka wo se
evangelist awusi ene toaso e de amaya na so de evangelist awusi e betoaso no yentie we emra isia wo bra no nan aboyi uyam ayekro anase emu kekaw uhia amuzuke uyam tutu anase emu samfono uhia amuzuke wayase ye wo ya anase wo afichikro mu haw uhia amuzuke heba mixture ebi wo heba shop bia mu frɛ 0247 776743. What's the wedding is it? Oh, you butu ankasa. Wakaka. Messi. Lufat na wajima were you? Hey, malaria drew Lufat. Jama wedding were your hospital. Sister, we're